خانك خراس خيسو جسم داري ليلي نرش روجو لسر دل من ونك أقرك سو دردو كلم ودنياي لمن تنسو لسر دل من ونك أقرك سو دردو كلم ودنياي لمن تنسو جسبح طائفار البندا بما از خازم تب ببینم حسرتا بما خلقو عالم تود زانن جبوتا مريما برينا من مشاب وراجه جبوتا بقريما خلقو عالم تود زانن جبوتا مريما برينا من مشاب وراجه جبوتا بقريما جبو خودي تلخانك خراس خويسور جبر داري كمر ليلي نرش روجو لسر دل من ونك أقرك صور لسر دل من ونك أقرك صور لسر دل من ونك أقرك صور دردو كلم ودنياي لمن تنازل بدنگ یوسف اکباش صبح بخیر روز باش تماشا و نجاوم بخیر آتم بر اکران TRT کردیه داویا هفته دیسه ترو تجی و بمجاری خوش مدست بکر ون چاوانه روشاوه چاوای لبر اکران TRT کردیه اجیل بنده پیامه و ام ایرو دیسه سر مجارین گلی که خوش باخبن ام بحث تندرستیه بکن گلو ام تقاسی بتندرستینه ام دبیجن ام بتندرستن بلکه تشتکی وسا خویاد که تونه لبله ام تقاسی خوشن ام بحث و مسئله بکن ام بکره بحث بکن ارگوتراپیست بلال تمل و داره اوجمر بحث و اکیب که ام چقاسی بتندرستن ام سر و مسئله بسکنن هر هم بدیسه بحث نخوشیان میده و رویان بکن اوج دوچان دکتر عثمان توکتاش استودیو میا ام بیرجی سر و مسئله بسکنن ای هلبت و که هر برنامه از دبیجم بی پیام و بی و نا بی 0506 657 53 62 ببینم ری و دکارنش میره پیام خو پرسی خو هیوی خو داخواز خو بشینن امج ان شاء الله حیاج دستماور ام بینن سر زمین ام بیجن و بدنگ یوسف اکباش نزی 2 ساعت عمل وداره لگال هفدو بن و دمز میوان خو بدم ناساندن و زوانه دم سکنادن ما مستطب خیراتی ارگوتراپیست بلال تمل سر چاوا و ناتد سر چاو نیسین اون چاونه باش الحمدلله باشین هم چاونه ام ایرو بیجن ام چقاسی بتندرست يعني أخافتن قال لك دايم السلوي هاوي. نعم أمي باسا إن شاء الله الصحة تامة بكن. يباشا دو كان دكتور عثمان توكتاش تفخيراتي مع مستر. نبا خيري دابي الصباح وبخير شاخي وبخير. دمك الدريش أنا وين دتي تنبيجن. شاوي شوايا. çok şükür elhamdülillah باشن هوجي باشن. ام جي باشن بديت نوام باش سربون ام قالك سباس. صحة باش فيهم ام زمانك ام نهاتن. فقط دمو دکم به تماشا بر تماشا وداون سیر دکردیسا ملویل دیدن هیری پروگرام تای خوش میوان تی جیوان صحت خوش و بر پروگرامات سپاس کن ان شاء الله ایروجی امی حتاش دست مارش تماشا وان را بحثا تندرستی بکنیم ادمه ما گفتم ابدنگ یوسف شی 2 ساعت خوش در باز کن یوسف تجیب خیراتی تشوایی سپاس ان شاء الله باش انجی باشین سپاس دکم مالاتا باش با ویدنگ تی خوش از بیجم ای باشه به دستورات ما مستزب ما مستتمل بلال تمل دست بی بکم ما مستما گفتم
لخوا دنيرن ام دبي تشتكي متنيه بله تدي ام نابي ام نخوشن و نزانم از باشم فلان لي ام چقاسی بتندرستن از بگشتی و بپرسم پاشجیم بردوام بکن بله برای مدگو ام بصحتن لبلی آنها صحت نمایی yani kesi gidip az sıhhatim lebeli ne sıhhat aslında. Jberçe jberge le jiyana xwede وقتا seresi be şiyar dibe gerek be aşk û be kevxweşî şiyar bibe bi ser êş û bi can êş betlandî şiyar dibe. Ev jî nîşana çi ye neg li ser sıhhatê xuya kirin dide. Em anha dibêjin ki bira insan ne sıhhat nexweşiya wî heye. Yani daimi nexweşî ew ê jêkêm nabe em dibe bira nexweşiya duda dernekev. Yek lêgirt yani ev yek jê ev ve nexweşiyeke. Yani wexta ki tu li ser fikra xwe nerhet bi tu xweşik nefikirî li derdora xwe xweşik nefikirî jiyana xwe di xweşik nefikirî divê dirê de demekî tendurstiya wî de kemasî hey ne sıhhat. Em jî dibêjin berê me digo bira sıhhat hebe ana em dibêjin bira nexweşiya duda nebe. Yani li gor nerîna we mesela îro ez dibêjim ez başım. Lê başî tune em nexweşin. Başî belê yani gerek lê bipirsandin gelo tu sibe zû di çawa şiyar dibe. Wele ez bi zorê şiyar dibim ama wexta bi zorê emanet ez bigim bername. Wexta ki bi zorê şiyar bibe divê dirê de kemasiyek hey. Yani hundirê em jê dibin endokrin û metabolîzma sistemiya me de di hormona de bêko pirskirêk heye ji ber wî hawî. Ew jî xeberdana di pêşiyê de nexweşiyê mezin were. Ev hay ji we çêdik. Yani tu lê dinare kesekî pişta wî naêşe, serî wî naêşe, nigî wî naêşe, canî wî naêşe tu neyî. Dayîka min carekê çû cem doktor jê pirs kir got kî dert êdeşe got serê tilîka min nigê me heta serê me deşe. Doktor got tabîr eşawere tu neyî. Yani canê min hemû deşe. Yani hemû deşe belê belê. Ê baş e yani em bêjin krîtera başbûnê çi ew ê de mezûsa bipirsin ji we. Krîtera başbûnê em di ser çar tişta difikirin. Gerek ruhen yani ser psikolojik olarak da baş be. Fikrata baş be. Yani ne tane bedena ve hemece. Belli. Ne beden ne em bêjin ne nexweşîbûn tunebûn sıhhate aslında. Ne nexweşîbûn sıhhate. Nexweşîbûna gid nav laşî wî de ew li kelekekê adinê li ser fikra wî dijî nexweşîbûn hebe. Mesela ez dibêjim ki ev şenkayiya keske li ber çavê min xweşik e. Ew dibêjin na ew keska nexweş e. Yani nexweşiya psikiyatriyê de ev gelekî xuya dibe. Tu dibêjî ev xweş e. Ew dibêjin na ez vî tişta jêr dibê qaramsar yani reş dibîne. Her tiştî reş dibîne. Xweşik nanere. Çi dibe? Ev li ser bedena wî hormon van tiştana de bikartîne. Gava filan kes heger li ser mejî wî ew keska bi min xweş tê bi wî xweş nayê wê çaxê li ser hormonî wî de problem hey. Gava hormonî wî de problem çê bive em jêr dibêjin kronik stres dest pê dik. Yani demek ki hundirê xwe de hevdû dixwe. Yani ew iç muhakemem dibêjin. Hevdû dixwe nahê li fikra wî fire bive, nahê li hilm firebûn bê. Daim hilma wî teng e. Kurmancî de tedî dibe hilma wî bîna wî teng e. Hilma wî teng e. Ew tişta li ser wî peyda dibe. Ne psikolojik û ruhen ne tenê bes e. Gerek fîzîken jî yani ser bedena wî jî de ol ser nexweşî tu nebûn bijî. Yani ne hewcî illekî ciyakî wî bişke, serî wî bişke, nigî wî bişke ya ciyakî wî emeliyat bive. Gerek vana giş bi hevdûr di nav sıhhetekê de be ev krîtera sıhhetê. Yani divê hem em bêjin bedena me hem jî rihê me psikolojiya me baş be ev krîter wê de me em baş e. Belê. Lê ez bar dikim li dinyayê kesekî wisa tune mamoste ewra êdî herkes an pirsgirêkeke derûnî pê re derketiye, stres derketiye, panik atak derketiye demam lê dinêrin an jî nexweşiyek xwedê nedê lê bi me re derdikeve yani. Yani ev tu li berê dinare tu yani dayikê me bapîrê me giş sıhheta wan cî bû, fikra wan cî bû, psikolojiya wan cî bû ne xerabe bû. Yani
belki vek işe bedene grand dikirin Bel. le vek aliye deruniye ve baştır bunu. baştır bun belli rast. Rast em garin ser ve akım paşa le ora kriteri jiyan zede bunu Bel, ve kuşber bel. ve ke be jiyana modern stres zede dike. المالات خوارنا كين بس حتى يعني فكرات نلجي إيه. بدي خوارنا متنهي دكافي فكره او وي خوارنا Rast mamuste başa mi berdavam bikin. Mamuste doçent doktor Osman Toktaş hem bu Beli. berdavam bikin. Naha. Yani mamuste Bilal Temel gelek tişten baş gotin. Le Beli. tesire ke çavali ser roviye me dike ezu sabbe persim yani bi nerin ave tişte kuma gotin em ser axvin be çavi doktora ki uni çav binirxine. شوی نها خاطی کی مه و او جارا دگو هم پرس جو عثمان خوجت کت تشتا ناویجه حال کی هر تشتی زانه زیگه مروا بد که او دزانه هر تشتی Ve doktor her tişti zane bin mamuste. حالا دوی او زیگه مروا بد که لیدن هر او هر تشتی زانه بر پرس جمرا ناویجه فقط او هر Her تشتی tişti زانه zane. نه بلال ساعت خوش پر تشتی باش کن از سروی دسی هفت تشتی دنیجی ببیجم نه خبروی حقیقتا کی لخو بنهره دویجه دمدا نخوشین کی هی Benim. کی لخو بنهره دویجه نه خود بدن انسان جبوی دنیای چیش کی گیم چیکری چوا هر دائم هر دمودقه هر یاش هر دونم هر جار بدن تدا تشکی ضعیف تدا هی نخوشین کی ضعیف تدا هی ایجا زمان برید لیواندن هیری نها درد ما کسی باوی ما درد ما زیده تنه psikolojik olarak, fiziksel olarak, sosyal olarak fakat em jwan daha per gazın adkın. Mamuste tu Çima? çima bejin lewran Çima, ha em zani, dibêjin ya çima. jiyan de giş bu ya guheriye. ناوسان تشتی وسان ام چاخوان تبن هری جیانوان ده zoru mesela. Teras Problem belki nedir paleyi hebul emeci stres ama zede trafik ama zede. Ama bedim berem mamuste. Berçiyet zani berdet tiştayı. Yek ev fiziksel olarak insanı güçlüğüne. Her Evet, zaman başı. Eva dineji ev psikolojik olarak güçlüğüne. Hem endi hem psikolojik olarak zayıfın hem fiziksel olarak zayıfın. Yani kemik erimesi ki cani medatınne. Ama beje be her kesire derde Herkes kevi. çıma piştatte her car değişi. Jiyana modern em ser kompütürü ne mamuste. Em ser bilgisayarı ne 24 saata. لی نها بروی ایجا آلی کی دنی داجی اری نخوشین زیده بو سترس سکنتی هرتش زیده بو فقط ایجا امجی ضعیف بون امجی ضعیف بون دردی وان یعنی بری دردی وان daha پر بو فقط دیامه خودی رحمه خود دیامه که دیامه تواکه مریمه تواکه yani کسی وان کی سکنتی کشند سکنتی نگه فقط روش کی نگودنه آی سرم دیشی یا جیویا دیشی یا جوها Çıma sabır kırne. Psikolojiya wan güçlü viye. İca çok ama deşi ve levram per deşi. Em ama cide be doktor var. Beli. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. Yani insanı ko inşaatla dıkhavte dedin heri 5 kilo çimento rahat ke datine ve deri. Yani meriki mazın yaş ki yaşı geçmiş bu 5-6 sali evtkare. Evi 20 سالی دتنهری نکاره او که بیر راکه Mamuste belki mamuste biraz beter ve zane be tesir aveni ne gelo. Mesela xwarnu ve xwarne neha vitamini neha u beri ve kevnine. صحت خوش امی ورن مسوی امی ورن سوی چما بدن ما ضعیف و ایجار چما پسیکولوژی ما ضعیف بو جبر اینانچ ما اینانج خو کم کر بروی پسیکولوژی ما کم بو توکل تنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه را چوب گو اگر کو هون فنا جویک توکل بکن خودی را هون سری شوقی برچی هر نیوار تیر وره Rasta. هم توکل نکن اما برای میشه آی امر ما چه بویاش که دقیقی صبر تحمل بسم الله دعاکش خورا بخون یعنی دور امی هرن دکتر امیلی بن هرن تابی کی فقط اگت نهان بر نخوشینی میرکی مزن دین مدد ویژه اولیای مزن لنخوشینا هدیای خودی لی نهرینه هدیای کی جو خودی خاتیمه وصل لی نهرینه برای کس نخوش نکه فقط که هات گلت تحمل بکی چیش کی صبر
چیش که اونا هم خدا ویژن نوا دست و پیا ام مرن ام از باورم ما است تتخوازی بچه نخوشی تکیم بنیشه تگران از باورم هر جا نخوشی نمی یا ربی شکر کنم چوخ شکر شما خدا کمتر بگی از هر تم بگم خدا واش سری ما کم نگه لی خدا ما حوجه وجی نگه انشالله لو نخوشی گرانه گویی ابن سینا گوتی دکتری حکیمتی yani دهن تشتاد تشیش از زو باشه یاش بروی ما گفت ما مسته yani teşhis zu yani tişki seruy da tınış mesela em beri me باخی و yani ما خبیبون بری program ji me çekir olsa dizani pençeşira pisira ana mirin teyda pır kem de çima kem de zu em de kafeler teşhisa erken zu او پر باشه falan نها ابن سینا گو تب حکیمتی چیه گوتن گو حکیمتی نخوشینی تبوینی تشخیص بکی و تبو تنهیلی که انسان نخوش بکه بله hekimlik sıhhati koruma ve kaybolduğunda bulma sanatıdır bir Türkçe goti. Yani naha dem diyeceğim bira insan hemen nahoş nekeven. Ana te sabır biki sabri nahoşina te dehve de derece ve eşavi te yek diya. Yek diya dince gelem tedavi bikin. Hem dikarin tedavi bikin. Yani xude derman dayı dert dayı درمانجی درمانجی دایی به درمان تش ندایی çok şükür. İşte gele insan sabır ve insan bir hanik psikolojiye ve bilalnaha go psikolojiye ve gele güçlü ve o tabi fiziksel olarak şey beden ama pır zayıf ve yani hakikaten beden pır zayıf ve mesela klamık şakroja evji devece klam kida deve evji boy gerçi tişkidine deve از کفری بدم بر سری خو گربتی دا بالی و نرمش کفری می باشتر نینه فلان نه بدن آوانجی güçlü ya خارن آوان نه تجی شهر دا ام تف شهر دا دمینن اگه كنت قاطخي بالدست خود شي كراو چوي قاطخي تج باقل دسينه وشو الفرق قوي بيرو طبعا ما فانا انسان ما فانا ما خارن دي باوي خود ديا خو مزم بوي او نكار وانا قاطخه بخو راست اجي نكار بخو قاطخي باقل اجي نكار احتوي بخوي تشكي نكيشي تي نخوش بكوي راست اموسا خارن دخون بدرت ساغلم وجي او بروي خارن امي نخوش خبه يعني ام دچن فاست فود دخون انا زارو که انا يعني جنراسيون وسا دگش بو ناوا مو ناوا دیو بابی مدا فرقی یاو ناوا مو ناوا زاری مدا شی فرقی راسته ایجا متابولیزم جی عینینه او خارنی کو او دخون اینام که در روز بخون من نخوشت کبه راسته خوارنین هم فیسفود گلک راستی پی نخوشت کبن دی زارو که دخون جی تشتک نابی ولی انا چما نابه زارو متابولیزم وان زیده پاشی درد که صحت خوش ده 30 سالی 40 سالی و درک نخوشی درد که ابي میری بوی 30 سالی نخوشینا شکر ابتدایی تانسیون ابتدایی راست ایدی 30 سال عمر نخوشی آجی کرد بوی نه وسما مست زود درد که یعنی پر هات بری یعنی از جراوی مثال دویشم ام بری لگون میری که هو سر خراو یعنی تم گفت وی جای راد کر اوقا زخم و اوقا güçlü و ایجا ام هات شهر روشکی از نخوشخانه دوم دخوتیم گو من هیری او میری کات بامن جش مملکت هات و از وی چاقی لوانه دخوتیم هاتم گودم دا تانسیون درکتی کلسترول درکتی شکر درکتی نظام شد یعنی مگو یا ربی وی میری کادا مگو تا وی میری کاش خو نابره او قاسی باشه بهیزه میریشی 45 46 سالی و یعنی وی چاخیتا نخوشین ده درکت و یعنی او yani zaruloma tabi zarukti da mesela cara edvejim diye ana zari xura gele pir ser vaqt be jboy non jboy xarin tişki nekin bira tişki nedin zaruka yeki muallim ki mezin hevu dugo iro dugo aga zaru nikar ve kevçi bigre ev önemli nine sbe ve dika ve bigre نکاره بیاب که önemli ne o sebep psikolojik olarak sıhhat olarak gele o baş mı gele eğitimi bidin çao icat diya merv ana
دی آن امجوانا ویژن یعنی تشکی ندن زاروکا تنی برا خارن آوان تندرسی خارنو و خارنا خارنا و و یه مالی بردست بنو تبه. سای یه حتی مالی دسته وری یه مالی چه ساعت بکن خواهش، باشتره yani em jidela meyve suyu hazır bikrin belki em her mali wana çe bikin baştır ساعت dibin. باش او اوی دست دیا مرف شیفای شیفا لو کلت کورجی بدی اوی دست دیا مرف یعنی دیا مرف کورجی بده مرف اوجی شیفای خدا ve şifayı dike deste dayı kadar tabii ساعت باش یا دو انسان دا نوا دنیای دا تنی اوی کو انسان کو karşılıksız jite hasb ki ev diyatey rast koti. li Demek bav nevsane, un bav nevsane. Em musaviş. da tişki derejim ko ta tavsa ko de ez da veji bu ji Kerem bikin elbet mamas tezane ezaliye dayı kadı görüm ya. Anca ezvat temsildik munsehab mir leverin dayı kadı karım bitene beyelim bu orun jiber ve ولا ام نوفن پاسپاس بنی پی دیای خوش دبي cennet bin linge dayı kadeye inşallah dayı ke mahmeci ve ke ve rezdayı yani haklıkın tişki yani. deniji tişki ehemmiyetli deniji berzaruka وان چند هنی من رادیو گوداریت کر به وی دیسا معلمک واسه مزن دگو سبب وان زاریا دی باوی وان چما اوی سپیگر گو چما گو تب او دویجن برا زارو رونی دی خو نکن برا او نکن تلفنی ددن دستی وان تابلتی ددن دستی وان اوینه ددن دستی وان دورا دویجن آها وی زارو چما وها مبدست خو خرا کرنه آواجی نابی آواجی نابی ایجا چکرو کره کیم بو مثلا دویجی یا پسیکولو telefon ya jî tablet bağımlılığı icat erket. Rast. Serwin tu ve jbo qod bik alana endüstriye derken. Allah icaviya çu ya Rabbi. Yani vaki mamusa ودي قادك شفيره هاتي فكر mamusa de psikolojiye de edi ev müptela buna teknolojiye bir naxoşiyek. Bu vak cigare u jê qod bik. Bu vak dermani yani jider nebaş duxun جي قد بك ترياكي او جي بويا مبتلا بونك وملت دين كار زاروك هو سروي كي راكن يعني لا بس زاروك تاني يعني مزنج زاروك مزن ميديا جواكي جبو gelek insana براسي برسكريكا كم مزن يعني اري ميديا وتكنولوجي تشتكي باشه تمام باش بكاربينن ليه herkes باش بكارنا aynı مخابن افجي وك belki تدبز هم تشتكي بنرم تلد نرد ساعه در باس بونه نفسه افجي هدي به مبتلا بو yani ica tizani خودی بدن انسان سر برچیتینه و سر خواتکرنی چیکری بله برچیب مینی تشتنه نخوشین در ناکه و بر برچیتینی کس برچیتینی شی نافره yani جارا دوی یا دوی از برچینا برم لازم با ها بو یا بسد جانا ام برچیده بله yani بر برچیتینی aynen evet dedi ben خواتکرنی ایجاد نخوتی بدنت هستیت گوشت ضعیف ایجا نخوشین کی حفیف جواره در راد خاص سر یاتاقا تنکار راوی سر پیه خوی ایجا راسته جبرگ درمان زیده بکارتین وقت اگو گاوا نخوش دکوه البر سریوی درمانی وی هی ایشه قد دکه به الحب کی بوه ایشه بدومینه اما اموال ايش بران آر كسيجيان وك شكر دخول بله بله او درمانه تو دخوجي لاشيته هنگی د علموی درمانی تبي ازبن جيها يعني چای جيها وخم برال فایده بك او درمانا ناهل بگجي خو ها جبركو دي بتتشكي سواز علمي سنتيتيك كسوري تشكي او تدويجي كيشان دوي شكر الصور بس شكر الصور علاج الصور بله راسته ايدي بطيبتي اختياري ما دبي بلا قطجي عيني بجانا الاجزاني دبي خالتيك افد بنا وصاني او قطيا وين نفسها تقول فلا شكر حقا توصل شكر الصور یک شی شاشیه که از باورم ام دکتر پر گهداری نکن ام دبی خالتیک عایشه گوتی اف علاج باشتره خاله علی گوتی اف باشتره امش جیران و دردور بهتر باور دکن نه سما رفرانس ما خالتیک عایشه باشه ام موزیک که گهداری بکن باشه بردم بیجی من بکدین و آره تشکی نه تا اوسا گم tıp avka peşi da çu, peş da çu. Hakikaten naha akıllı ilaç hene.
علاج عقلی دکیجان یعنی کانسر دکیجان حجره دا دیدی دچوی حجره خراب که و دری خراب که تنی و دری زرار نده جیکیدن صحت خوش دراری نده جیدنی یعنی طب اوکا بیش تا چو آنا طب چه دویجه زانی genetик anajı derket, genetik şey derket. Genetişi pır beşta şu yani teknoloji çıka beşta şu ve tıp şey evka beşta şu. Em ana çed vision zani. Em ana vision tedaviya herkesi ra özele. Em iroji son söz axu ev vision. Xarın ki can xarın şterrat başı. Ki can xarın mide raj bedenem ra başı. Ki can şterrat başı evj bedenem terab. Em uymuş. شخوان هرتم دبیجن یا نخوشی تنه نخوش هیه مسابجن ام دبی سر شخصیت ام بسکنن باشه پشت موزیک ام بردام تمام ایدی البردستی و مزن بو مسچا بکن ماموز کرم بکن Çuçek çuye bendarera Slavik şandi jiyarera Çuçek çuye bendarera Slavik şandi Hiç dünyaran nefesati ken biken Ve diniyle biharira Yari yari bebet yari Kerbge yari korgi yari 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 bebet yari kergi yari le korgi yari jiti yerdam hareşte dengi zengiliş bemen hoşte jidi yerdam hareşte dengi zengiliş bemen hoşte Serçe salgışvani mala babi telber derdu kula Cici kerav khina reşte Yari yari bebet yari Kerbge yari korgi yari 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 bebet yari Kerbgi yari korgi yari ساعت تا خوش دنگه تا هر دنیا به یوسف مالا تا ساعت خوش والا دنگه پر Bana bir باکسه klamat tam bir dengo gorayı denge terabüten tam Mustafa. سپاس کن پسیکولوژیک فولار خودجای مرحت کرد به درونی ما مستیم باش بو Bilal müzik pır tesir eder serme. دیارش خودم ما موزیک داد خیلی تون داد به ما مسابقه امشي ام دبیش نواقص نخوشی ام تبین 2 ساعتش پر دور موزیک گهداری کنه خودجای من نشتر مشتری دی اگر موزیک خوان دا بک دبک نشتر اجل خو امانت وان بخوره نبینه ما مستد عملیات دجل وان گهداری نکم بیش یه باش ساعت تا خوش ما مستزبی بپرسم ما بحث پسیکولوژی پر کردی دی حتی هاج مرد گفتم بیج از نخوشم یعنی از باشم یعنی الجی کی صار اشته
نساره يعني جبوكو ام درونيا ما باش بي او نخوشي ما بهيدان نبي لان حال قول بيستكبرج بركو ماخوين وقلت يا هركس نخوشه ام وقت دروني ام بيجن از نخوشم از قبول دكم الا نخوشي من هي از چاواري البر بگرم و باشتر بكم افراستا گلو يعني درسته جوي هاوي خوجای ما گو کی نبریگ نخوشی چه بو به و از رابم سر نگاه در زیا و درمان الخوخم بری نخوشی در کوز پیشای ببرم قریوجی حکیمlik امجرد بیجن او چاغا تو ناهی لسرت خرابونت مزن نخوشی یک دو سه يعني ام بفيجن وقت نخوشيا تانسيون شكر تدي انا مودرن دبيجي كي او نخوشي halbuki تانسيون شكر belirti esas ne bi serê xwe tenê nexweşî belirtiya damarê tê belirtiya qelbê tê belirtiya pankreasya tê yî şekir wek berê naşoxile wek ana xwece got kî ew jî li ser meadê û li ser mîdê fikir gelekî balkêşî yani yekî daim fikra wî xerabe bi tu lê dinere dibe meadê min daim deşe hema stres mir çê dibe dibe mîda min deşe zaten xwece çêtir zanî ülser gelek jê ji stresê qaynaklî yani ew iltihaba mîde de zara mîde xerabûna wê gelek jê li ser psikolojiyê yani heger mîde asîda wê nekêm be yani tişteka fizîkî tune be ew ne nexweşiye giran yani ji bo nexweşiya şeker jî wisa bijin wisa dibe nexweşiya dema insan pir ditirse yan jî pir stres dibe derdikeve rast işte yani stres li ser wî hawî li stres ana li ser me jî nêzîka em bibêjin ew dibe vagus sinirê yani sinirek ji me jî derdikeve li ser organê me gişa de bağlantî heyî di hundirê saniyakê de tu kanî organê xwe gişa eşk bike tu nahê tu bi fikra xwe tu kanî fikra xwe gişa bikujî yani heqûs li ser tesîrlî ji vê dirê xweca got li ser mesela İbn Sîna çi kirî ew gur û mîh li hinda hevdû girê dayê hilma gur çûyê mîh tirsiyayê ji tirsê mirî halbuki ew gura mîh nexwarî ama ew mîha wî gura dibîne hilma wî gura dibîne yani wek tiştekî tehlike dibîne hêdî tu lê dinere ji xwarinê ket ji piştî xwarinê ket pêvê nema taqat û qudûm ma ji qudûm dikeve em xwe jî nûser mamûsta demam ditirsin madê me zer dibe em nema karin rabin ser xwe wele tişteke baş tê serê me wisa me tê aynı meseleyê yani gava xwece goya got tu di nav nexweşiyê de mezin bibe îro em bibêjin ez hekîmim xwece hekîm me em bibêjin li ser alana tibê ser tendûstriyê dişoxilin tu zanî ew nexweşiya çi ye tu natirse gelek jê jî ne di vî hawî de yî me goya li ser sosyal û ser psikolojiyê psikolojiya te dibêjî ki ew nexweşiya wê te bikuje ama xwece zanin te nakuje ama te xistî serê xwe te gotî ew nexweşiyayê me bikuje xwece li ber te digere tu îja xwece jî kanser dike xwece jî kanser dike bêtir zanim ne işte bêtir zanim yani ne heqûsana li ser yani em bibêjin dibe nav pişta me de êşek heyî ew êşa min nema ew jana min nema kêm dibe çara wê tune ez derman dixwim ez çawa dikim jana wê kêm nabe çi dibe dibe ew ê me bikuje ez bûme kanser yani tu ji filan kes bê tu bûyî kanser mehek du mehêdinê ew ê jî bimire yani kanser tê tu nebijî ew ê xwe bikuje niha servira yani باور dikim mamoste peyva dibirim lê di heyama koronayê de me ev bêtir dît newsa mamoste hin kes ji tirsa pêk hetin yani psikolojiya wan de ew yani bênek hedibûn lê digot nawala ez jî bênê nastînim nizam ez jî tamê nastînim bi rastî jî me dît ku bu psikolojik bi korona ketine yani newsa mamoste belê niha serwiye tişkî qisa bivêjim nihanik nexweş tê em dibêjin tişkî te tune divê çawa tişkî min tune ya çok şükür nexweşî ra te tune bivê ya rabî şükür nexweşa me nexweşîna tişkî min da tune em bêjin nanî nexweşîna te hewsa nexweşîn kî mezin bi te re ew qe şaş nabe
او باشه دیجی یو نباشید براتون ایجاب باشه دبی او دکتر نباشه نخوشی هم در نخست جو خوش جبرا درکت چه دکتر دیری درمان جی ندامه دبی تشتک ندامه دبی گزانی بانه ما او مکتب بوشی خوندنه و علاجش مریاس بکرانه بله یعنی ما خبرنه ابدنام جبا کما ده هي اجبر ويك yani hakikaten topluma xwe milletê xwe em dibêjin yani aslında ne were giran nexweşî ne were giran yani tu were zû bi zû nexweş bikeve yani jiyana te yani xwedê bedena te seheta te bi hawakî çêkirî ki ez daîm vê örneka didim Hindistanê Hindê insanê wan rûnê belki dihundire mehê carekê rûnê nav xwarinê çê dike mehê carekê digeyîrîn giş dikin yani daîm rûnê aynî mesela tu derij derve xwarinekê dixwe belki we ser sosyal medya dîtibe Hindistan xwarinekê çê dike di nav rûnê em dibêjin motor yağı yani wer giran راست رنگی وی دی رشت بله بله رشت دی به از شوم وی دری اگه تا بیت شوی دری تا مکی تنو کارون نام بخوی اشترا او ویج قاسی ام بیشن خریجه yani همجی شغلن yani سری شی خونه نفسه نخوشی جبوانه در نکه yani ez vê dibêjim yani heqû sana ew xwarina pîs derin ganj nehrê avê vedixwin hûnê efû bikin pîsliğa a çêlek û a dinê mîziya wan vedixwin yani dixin nav xwarina xwe wê çaxê gerek di nav wan de از شوم وی دری نه بیلا تشکی گو ادی زیاده دویج سری سبه تماشاوانی ما بچینش حیران از شوم وی دری پر بیلا hakikaten aynı gotuna vی تشتی وسا insan ادی ساجی ما گوت sağlamın yani ne olsa sağlamın yani heqû sana xwarina ne baş dixwin çima sağlamın em jê bin detox sistemiya wan xweşik dişoxil yani tiştek ne bala wan de naxi serê xwe wê roja xwe difikirin wê roja xwe xelas kir roja dinê nafikir وك منابع كازارك زوجينه خانيه مثلا كامل از جهاز حاضر كم نفس تشتغل سبوانه تنه دوان تنه وê anê diçe hezir kir wê xwar ew li ser balê wan yani ser fikra wan ev tişta nexweş me nebêje ama ji derve ew ê em dibêjin dezavantajlî qartona top dikin li ser çöpê xwarinê top dikin nigê wan pê xwast tiştek tuneyê tu lê dinere belki tu têkeve sîstema wanî a devlet sîstemiyan a tedî nexweşiyê belki carekê neçibin cem doktora والله راس جانا ام دبينين حقيقه از دبم يا ربي نخوشي بوانا درناك مخدينا يعني دي براستيج وقت قلت انسان شاش دميني اما اوقات خود باريزن مونتي هري باش دكرن جلي هري باش دكرن دي سجم نخوش تكمن işte adviradı çi psikoloji hakkı sana mezin ki bener tul ser ne fikri tiştek bitenay yani daikeme baveme çedibe tu derket deve deri dibe be sol dernekeve be gore dernekeve hatta cemmedan tu koxuya her derzil xwaxe tu koxuya her antibiyotik el xwaxe tu koxuya şurube ve xwe na behele yani beri antibiyotik hebu beri çend doktor hebu li mahallaki li bajaraki belki 5 doktor 6 doktor tane bu çawa şifa ditin li mala xwe di nav taya xwe de şifa ditin yani çünkü خودی گویی که چه نخوشی میشنده بیشی شفایا و هی صبر درمانی ویجی بیشنده یعنی وید من بیشتر حتاج دسته موریم درونیا خو باش بکن گلک نخوشی انشالله و چاره سر بن و دور بکن البته تشتی دکتور من هیجانه همجی بکیفته البته وسیله جی تسال yani وسیله جی بگره خودی شفای بتد ama te خوجه وسیله te her درمان تلجمی خوجه به خود نصیب کری بله راسته بگم ما مستبیستک بریم و عثمان و جماعه خبین تدیم بحث خوارنو و خوارنا کر مثلا عالیه درونی تمام ما او چاره سر کر لی براستی جوه که عثمان خود جگوتی ایدی نها بری و نها ام وکه نینن متابولیزم های مجو گهریه ام باجاره که دستینن ولی طعم تده تونه ام خیارک دستینن دولا بده بخوام ازند بی تماملی دنیرن yani براستی جو سایه yani ایدیم هر چاخی ام دگنه هر تشتی بله بدید به تشتین دوی مفسیمه دوی دمیده هبه و بخون لی ام نها ولا ام نها باجانا جی دستینن ام خیارا جی دستینن حتی تو بیچی چه خاصی بوهابوی حیران نه وقتاوی هم نه وقتاوی هم فداوی تونه هم پریوزی دیه اچ ما هم دخون ویچ تشتی انسان دعلمه bağımlılık megoya yani çavat tujcigari qutnabe
توج چایا به شکر قط ناب نوره چای دکان خوش چای قط بکن نه يعني چای نکان به تایبتی هم پرتش چای قاچاق هست که مامست تو دبیجی ضرر جیشتر جی تو نکان قط بک الا هکین اوی وخو دناوی نخوشیا خوجیده انا تو دنره لسر سوسیال مدیای چی بویی دبیجی مغنیزیوم دبی D3 vitamini پر بلا بوی vitamin ne var bela buyi çima em li ser magnezyum haqqu sana mühime çünkü li ser bedenate forma hormonu en mezin ji çara yek yani yek çare yani laşete de en pir de çar heb lazım yek şey magnezyum magnezyum döndürü her feki o sebzeya de hey sergi hayed her tişti de hey tüled nere ki jane bepirse ki jan doktorê li ser vî hawî di fikir û di şoğle dibe magnezyuma tekem ama tu nav xwînê dinere magnezyuma tamam ama di nav xwînê dinere di hundirê hücreyê nanere em dibêjin terî eritrosit içi di hundirê eritrositê nanere di em bibêjin sala 2000 de di hundirê mûzekê de ji sedî 5 magnezyum hebû anha جبوق او موزه تخبى بجينه لازم كيلو موز بخ يديش صدي دوي نوسا ما بله يعني بير كيم بوي او مغنيزيوم بير كيم بوي وقتا غاوا مغنيزيوم كيم دبه خوجايم چتر زانه لاشته ده امجر دبه قرامب جان هستيته خوشك ناشغل حتى دهندري هستيته ده تقال سويمه دخو تدبيجي برا شير تدبيجي برا ماست هستيه مه زراف نکه گاوا مغنیزیومات کم به او کالسیومات دخون نار هندره هستیته ناگیجینه مگوچه چونکی هندره متابولیزمات چارا بو یعنی ام بویژن تلدری دخه مغنیزیوم دری ودکه مغنیزیوم تراده دبیجه هندره اریتروسیته هندره کبانیا مالی ام بیجن بله aynen وری ری نشانی تدده ری نشان دده هندر پاکش دکه ام بویژن هندره حجره ودکه دری ودکه دهلی فیکی و تشته ویتامینه ته چه خاربه دهلی ور هندره مالاته yani em bevejin derne keşter feyki و yardımani veya deheli te kevindire malate gava magnezyum kembe tiştek evete kevedeve deri em juer dibejin antioksidan yani dema hanım awal mal nebe و nikar tişteki bükün yoksa magnezyum amejitine be birçi dibe seri xod digri ay seremi te çeş derve becaret xwarne distine magnezyum jiş derve distine çıkas minaka ke baş benim sama beli yani aj dervji tu distine نوك آل مالات تلشي كرام دبيجن خارنا زرارة دين بيت يعني نوك دوغال تبخو يعني جبروي هاوي كيماسيد فرادي خارنا 2000 دو خارنا د آنها فيتامين جي يعني مغنيزيوم جي قش كيماسي كتيه جبروي هاوي جرك تو ايرو كيلو موز بخو اجاوي شاطو كيلو موز بخو جرك تو هر جم خوجته بشكل ما چارەسەر قبزێتی وێ دەست پێ بکە و نەخۆشیێتی وێ دەست پێ ڕێوی خراپ بێ گەلێک تشی جاب سەر هەفتوو بێ دەمەکی خوارن هەندڕێوە خراپبوویکی ئەوژی خراپبووی مەسەلا ئەم ببێژن دەبێژە ئانا شیر گەلێکی باشە ئەس بە فکراخوا ئەس دەبێژم نەباشە ji بۆ چ ji ber ئانا me çawa got mûzek li me zêde fayde nake çêlek gîhaya dixwe DNAya wê خرابویه DNA خرابویه ایمه خرابویه ایمه نباش دخو ام هند بیجن موزک ام نباش دخون گلو او چلکا چه دخو yani او şirajiş terdibe zehir yani iro gelek çalışma liser şir lisekin ki dikip şir bixwe pener bixwe liser insana dikip Parkinson dikip Alzheimer emjer dibe nöroinflamasyon yani döndüre mecide iltihab çedik yani avana gish bi hevdû vey Tirkî dibe ne yersen olsun te çi bixwe te evî yani bi rastî jî divê em tiştên baş bixwin newsa mamoste evê demê min ji mamosteyê xwe jî ez bipirsim mamoste ew qasî behsa van tiştên hêja kir bi rastî jî xwarin û vexwarin ew qasî bi taybetî dixwazim te dî dibe mêjiyê me yî duwa roviyê me ye tendurustiya siheta roviyê me mamoste divê min çi qasî lê muqatebin ev tiştê ku me behs kirin tesîreke çawa li ser dike neyênî yan jî erênî niha Bilal Hoca hinek tişta gu xweş niha vîtamîn û mineral nava sebzeyê ana da gelek kêm bû belê em îca çawa dikin em mîda xwe têr dikin bedena xwe têr nakin belê mîde tije dikî feqet beden birçî dimîne
برویجی تابی نخوشین درتی نها ایجا نخوشین جی هنک ام سوسیولوژیک açıdan جی لیبن هرن آنا پروبلمی مزن دیسا تا گویا گرو میدانه با هفدو برترسان ایجا yani her tişt meciyet teda dikede. Yani bir fikra teda dikede. Naha fikir olarak da çıka güçlü bir te çıka zahım bir evkan nexweşin te dikari rahat derbas biki. Derbas biki. İca fakat em inanç olarak zayıfın. Em berwi ica çu beden olarak şi zayıfının di. ایجا خارنی که ام دخونجی ضعیفن اوجی بدنم تیرناکه یعنی پروبلم گلک پروبلم مزن دیسا درتی yani insan peşi gele psikolojik olarak خوب باش بکه دگو بری دل insan geniş و مالاوان تنگ و بله ها fakat ana mal genişe dili wan tenge. Rast. Daha birana nikarim ba hevdu rune. Dev bav yani lawk li bavê xwe ra sebir nake. Ya bavê te mesela di çûyî êvarê cara zamanê me berê da li gund pir hebû köy evî hebû. Wisa ne? İnsan ev di çûn wê derê hem deşarz dibûn. Hem hinek dişta hîn dibûn. Hem jî bi sohbet muhabbeta hevdû ایشک نخوشین کی جی پر هبی و دیگو عالم ایش خو بیرا کر راسته لا نها ابي دنيجي فياجي ام نها تماشي ما انا جي برا تشتي ام راست كلا بيجن بروي هندستاني تشتي وسا خراف ياجي تشتي بيس ام دخون tabii ki insan haber ki tetago çubuk ewe بله de çubuk ewe fakat viyaji hey ica اگر تو دقتی وان نکی ایرو تداتش در ناکبه فقط دور رو پر نخوشیم به تدا در کبه یعنی ام ناویجن هرن تشتی پیس تشتی اوک بخون یعنی اوک بکن یعنی تشتی وسا ام ناویجن زین هار یعنی یجی تشتی ابی کو انسانی کو دوان جیادا مزن بو او daha صحت لینه daha باشن تشتی وسا نابه نه تشتی وسا تنه او نخوشی مثلا مزنی ما تف دیویژن علیمی موشه دا علیمی دوغیه دا تف پیه وان چوکی وان حتی جوری پرد جمع ده چما؟ چما تزانی روماتیزما بدن اوی دا ادی گیر گرتی ادی دوی دا مایی چوا؟ چونکه یاشی پچوک تا وی هوای سار برفی دا گورا زراف پیه وی سری شبه قطعی بره ناو آوی دا برپزه بردوارا در و دخفته تابی که وی پیوی روماتیزم بگیره دن کاری جه درخی تدی وصابو نخوشین دور و درکت هات یعنی نخوشین جی یا جی تشکی هات برده فنا داملا آوی داملا که داملا تشبه ناکه فقط زانی مثلا مده جهده ابن حجر گو او عالم شافعی دا عالمک مزنه او چو مدرسه لمدرسه ما کی دم نزدیکا 6 مد میره تش سری وی ناگرد وی ولا چو با خوج خو گو خوجم سری متش ناگرد وای دو چم زندی چم ایگو ولا تزانی رابو درکت هات باران باری چو کد مغاری مهاردن هری کور دامله کوری مزن کل کری ایجا نخوشین جی هنک تشتی عینی وسانه ده یعنی دامله که دامله تشناکه اما دمو دقه هوه هر دایم تناوا آوا سار دای هوای سار دای جی پیس دای و او بدن تدا دورا و نخوشین در کبه ایجا هر تش مگویا میجی تدا دقه یعنی گله انسان به ایش ناوه به او به تش ناوه هر دایم هی دیام بابی ما یعنی مرکی وسات دن هری او پر گازنا ناکن اوی ضعیف پر گازنا دکن راسته اوی ضعیف پر گازنا برویا یعنی بدنا مجی بزعیفو پسیکولوژیا مجی پر ضعیفو ایجا تشتک به امک نایجی به امک انسان گو هنک تشتنه د تاریخی دا هنک تشتنه هر تشتی دگش کرد سلا دویجه دمانچه درکت دی مرتلق خرابو تشتی وصل آنا تکنولوژی درکت صحت چی چو چوا صحت چو
بر تکنولوژی بدن انسان ناخفته یدی هر تشتی بردسته منم یعنی ساعت ها گاور ساعت شکری ترو نشتی نوا ساعت کدا گاور دویجه ساعت اشترا دویجه گلت راوی بگری گلت نوا ساعت کدا دوی گلت راوی بگری بس اوقات بس اوقات رو نشتی ترشوی ایجا وان دیشا چکری چواد که آدمی تسای که ایرو چند آدم آوید امراض مثلا شبکه سوار عربی دشنیش سر ماسیر روتنی دین آویا بدن تماما خرات که یا پرمه ایجا یعنی بدن فنا تشکی کو بخفته hani em dibêjin çalışan demir pasû aynı wisa gele bixefte eğer nadin xefte ya jil ser nexweşiya xwe dinere dibe ev êşam heyî li ser înternetê dinere înternet jî deh tişt gotî li a doktor teşhîsê li xwe datîn nexweş hey binê cengî wî de sivîlcekî derketî ha derê me got serê şefeqê saet heşte da ez kanserî bûm ez kanserî bûme ya çi kanserî te çi bû tiş nebû şka bisem lê ben herim herê sivîlcekî derketî wela me Google'ê herê Google got te kanserî yani êdî mixabin doktorê me bûye internet em her tiştî li wir dinêrin ji ber wê yekê jî teşhîsê şaş dibin yani lê yani te tişkî yaskî din herî çû sonra da tu sen kanser wê demê jî psikolojiya me xera dibe wek dibêje ji ber xwe ew nexweşî derdikeve yani bawerî yani bervana psikoloji yani zamanı beri insani wan sıkıntıya wan ayrı bun ana sıkıntıya meji ayrı ne hakikaten ciddi sıkıntıya meji yani mesela berviyajı xarında vitamin nema mineral nema me goya bedena xwe têr dikî feqet rehê xwe te nikarî têr dikî ücret te nikarî têr dikî têr nave yani berê digobira mîhê me û heywanê me bê yêm nemîne ana dibêje bulaşık makinesi û çamaşır makinesi bira bê yêm nemîn wisa em çawa baş nekirî ew psikolojiya ew paqij nabin ne wisa firaqê me ew jî dixi serê xwe dibe bin erwayê paqij nebû ama cana cemlê dinêrin başlarına keve mamostem çawa bikin mecbur em ê baş bistîne bistîne em we nabêjin lebel nek li serê xwe nek giranbû nek mezin belki psikolojiya xwe pê xera ew digêje yani ew te dî goya sosyoekonomîk olarak ez bawerim mamoste li vir çi derdikeve em her tim çav derdora xwe dikin işte modern yaşantî em dibe wala a Bilal Hoca saata xweşike çima amitine nizanim işte mala wî başê amit çima tine awê demê em hevdû wek dibêje biriya şaş de nîşandı em ji hev têr nabin ê başe me pir behsa birçîbûnê kir ne wisa em tişkî jî bêjin niha dinherî hinek insan ke gazin nakin hin ji pir gazin dikin em gele em nevêjin ew insan derdî wî tune loma gazin nake ew insan daha güçlü kefawîlciye kes dawî lê nake ne wisa herkes derdî herkesî hey hinek insan güçlü ne bikawetin ew degê xwe zêde nakin evê ku tizanî dibêje vana da ber hinek tiştî ew kişî dibêjin mesela dibêje tiştî ku hindirî wî vala ve dengê wî zêde dertê wisa dibêjin eger ku hindirî wî vala ve dengê wî zêde dertê niha sê tiş pir ehmiyetli ye em wan bêjin paşê em müzîkê guhdarî ana jî bêjin yek inanç inanca te gele sağlam bibe te tendürü yani ber inancı inanç sağlam evê dinê te xarinê baş gele te bixwî xarina te temîz û pak ve evê dinê jî te gere hereketî bikî hareket em jiyana xwe dernexin ê baş e me gotiye me pir behsa birçîbûnê kir tu jî rihê me têr bike ez çawa bikim îro her du mamostê me millet niha ser taştê dibêj çi dixwim yani wisa wan kir hûn dîsa jî taştiya xwe bixwin dîsa taştêyeke baş bikin taştê giring e temaşevanê ca peyamê we hatine ez ê piştî müzîkê bixwînim kerem ke Yusuf آخو امان اشو دردی و دنیای چندیز کشتم چندیز کرمه و بلای آخو امان اشو دردی و دنیای چندیز کشتم چندیز کرمه و بلای چی دنیا کی پوچو والا آخ امان 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 آخ امان امان امان
چی دنیا کی پوچوالا خمان امان امان آخ امان 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 آخ امان 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 برندار کرم اسپیر کرم وزریم حشمت بر قواب شوی بریم برندار کرم اسپیر کرم وزریم حشمت بر قواب شوی بریم نسل بك ندناري آخ امان 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 آخ امان 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 آخ امان 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 نسل بك ندناري آخ امان 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 آخ امان 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 آخ امان 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 ساعات خوش یوسف تگو چه دنیا که پوچ واله والا ماموستیاجی بحثا بی مسئله کرد کام چهار بکنم چهار بجی و پسیکولوژی ما خراب کرد و قاسی بحثا پسیکولوژی کرد و پسیکولوژی ما خراب کرد و اگه خوارن ایدی چته باشته تنه نظام پسیکولوژی ما گیره باش امکان تشخیص السر ادیبه هانم دینن نپر قوت پسیکولوژی و زو خراب ماموستا جیامل متماشت که بسانه بیجه دای کام تماشت که نه اجبو تماشوانه ده بیجم چه ما ده بیجم و اگه خوارن باش نیدن و اگه نظام همون بچه که جیکی و تشی اسمه خودت بشخونه ونه برداریم کاوی چه بکن فقیرا والله مخابن یکی فنا ساغلم فنا ادیبه ناوینی ها تندرستی من باشه ماموستا الحمدلله از بیجم از باشه اجبو تماشوانی مد بیجم حتی بار افراد خفتاندر دنگی وی در لاکتم امیشه خود کنیم چه بکن از رو نمیشه با کل پرس زحمت جو بکم از دخبت ماموستا چه بکن کلامی ده تشکی دنی جی گو وی زریه مپیر کر راسته اوشی گو او بر درد و کدری انسان تدید یوسف تو چمان تشتی استاد بجی حیران ایرا تام سترانی یوسف لگورد بلی و نه ماموستا از باور دکم یه باش از چند پیام بردوام بکن محمد عبدالفتاح شاندیه گوتیه جبیلال تمل و عثمان توکتاش از گلکی سپاس کم گلک آگاهی باش گوتیه از جی باشم تا از جی پرس کرم مالاتا و سپاس کم سلاوی خواهش دشینم جالمانیه آراس بک شاندیه دبیجه مرحبا روزا بخیر به برنامه و بکیفه جم ماموستیان سلاوی دشینم و پر بحثا برچیبونه کریم بری نجور دبیجه ماموست دبی دلی من چویه خیاره و جاتی که بحثا وی کریه والله خوارنی خوشن حیرانم چا بکن دیسه از بردوام بکن مرحبا روزا بخیر به دبیجه گلو ülser نخوشی ülser ریل بر کانسر و دکی یا نماموسته بله نها نخوشین ülser ده چشیدن اوی باشن اوی خرابن اوی خراب بر کانسر دچه ülser جی بر نخوشین یعنی ام دیویژن ای هویلو ülser هی او بر کانسر ناچه فقط فرق بونا وانا ایجا ام دکارم بکن کی جان ülser باشه کی جان خرابه ام دکار فرق وان بکن لوما اگه کو او نخوشینا وی هبه گلوره ام جموی بنهرن اندوسکوپی بکن ایجا ülser وی باشه خرابه ام جیرات بیشن yani çeşitin ülseriş ber kuhene ساعت ام بیشن نها ülser برینه ایجا کانسر جی میده دا برینه ülser جی برینه کانسر جی برینه yani birini cuda ne mi sen? صحت خوش يعني ايجا او برين او برين قد ميدي داي او ülsere ya جي كانسر او ام دزانه ام جلا تسبكن جلا ام اندوسكوبي اللي بنهرن تسبكن بروي ام دكارن بفيجن ülsere باشه ülsere خرابه ايجا ام بفيجن يعني ülser بر دچه بر كانسيري وصلنا وی گوتینه نه ülserم باشه خرابه ام وید وی دکارم ببیشین یعنی ülserم دچم تشتی وسا او گوتن با نبیشین yani tabii bir tetkik یک نکاری تشتک بیشین tamam ülser وی باشه خرابه گله تحلیل بکن ام وید کارن çünkü ülser normal birine
ایجا کانسر جی برینه Yani birine cevap cuda ne dedi? حسات خوش Her çi betliğine mezini mezin de benim usta. Sağ. Yani ev ihtimal heye de ve ülser cihebe em peşi tedavi avi bakın jiber ku mezin de. Gava birîn hebe jî gerek lû dirê hepkî daim xwarinê jî naxwe ne were نکاره خارنی kêm bike نکاره خارنی بخواه ایجا Rastı. ایجا بروی جی ülser وی هوا او انسان وی چواب که او انسانی کو یاشلی و جه 45 تر وسا یاشلی tabii yaşlı inci şu dem Dedi jvana penci xortin, mamoste. penci xo xortin ew insanê ku dîsa yaşê wan ji pencî wê datir ve haseten mêrivin o tev ülsera wî xarin çi dixwe êşa wî kêm nake êşa wî dem û deqe zêde dive ber wî divereşe ber wî kîlo qeyb dike ew însan gele mutlaka here doktor قد دقیقی نمیه مطلقه گله و هر دکتر اوه که یا شیوی گیش و حسیتا میر و خارین نکار چه دخواه ایشاوی کم ناوه Midavi teşi. gelek tiştatê xserê xwe سکنتی و سترس بی زیده بگی Ve noktada ve bepirsin mamoste dedi. Mesela vakti Nasıl? got midame deşi. اگه که ودرشه نخوشینوی دم روز بروز زیده ده و تو کیلو قیباوی ده و مطلقه گله هر دکتر گت قد دقیقی گله و نسه Beni ez ve bepirsim tuhazım. Mesela bahsa mide kir ya. Edi emle dinerin ev mide koruyucu dibejin. Ev hebe ku mide de parizin. Pir zede bu ne? Ama ki midavi deşe van dokun yani tamam evji ilacı ne olsa ama mesela dibe ku midame be parize ve daviya davi evji ilacı ke. Emle unnerin avel serve çi est? Tuhazım nek serve un şirove ke. نها و بیلال جی تشی گوت بای گوتنا خو سوزن بده بیلال برا هنکی تشتا بویجه نها تشتی که به ضرر فیدا بدا بدن او تنی خارنی که خودی چیکری اوه جخارنی که خودی چیکری یعنی خواب خارنی زیده تر تا کی جان علاجی چه کی جان تشتی بدی و تبادا آلی کی دا و خرافتی وی هی آلی کی چت کی آلی کی جهنی کی خرات کی یاری Yani her çi bez feda ve hebe zarar avece levra daviya davi evji çiğden çekirin yani. زرار تشتی کو به زرار او تشتی کو خدا چیکری اوه نه علاج ام ددن اری جبوی ülseri جبوی ایشا و خبر کیته کیم دکه باش دکه ülseri تداوی دکه فقط اگه کت به دکتر به کنترل بخوی تپر بخوی و بدنیت ده zarar درکن Yani ve de men bejin کنترل به دکتر mutlaka علاج seril doktor bedin yani. ساعت خود من بری پارکید پیشی دا من گویا یعنی فنا امن دی علاج فنا حبی شکر هم داویجن در دبی خود Rastı. وسانه به هر علاج فیداوی هی بله تداویجی دیگه بله فقط ضرر ویجی هی mesela Evet. hocayım çetir zandı mesela mide demir em Bele. ben ferritin magnezyum çinko cara yekeminde nedir reviyadı teva xwarin de nav mide de teva xwarin yani tej em bevejin ji feki çinko o demir u magnezyum tegirt özellikle D3 jî nav de vana cara awlte de mide de teva nav xwînê dibe qismekî wî ja goki یعنی حزما گله خارنا تبا بارساق دا میده دا حزم دوید چه بارساق جی بارساق در باس بدن انسان دوید فقط دمور چینگو مگنیزم جی میده دا جی در باسی بدن Derbasi. لو Nav مگنیزم xwînê نمیه. dibe. Beli. ایجا ام دوک سون گوتم یا جی ویژن ام دویژن یا درمان جی حد خود در باس بو و درد وینه Bir zarar evji bedi. Beli estğazın Bego. Rina mamosta Bilalci li servan mide koruyucu levra mala herkes yani biçek midam edeceğim de bir yeke jwana am bakın bila midam bir Mekanizma parastı. mide koruyucu çi bire ve merezanı be. İro mide neg asit pir bilindi. Yani hoca çetir zanı neg asit pir bilindi. Mide koruyucu dedim mide asit ekemdik. Asit ekemdik nahil ev dera bişewt jam bide kemdik. Ama mesele ne asit u zede bunaweyi. Vakta asita nav made de kem beve çi beve. خواردن ته فێکی خوار te xweşik neşuştiye ew di nav wê fêkiya û nav wê gîhayê de vîrus heye mikroorganîzmayê zerarî bakterî heye em bivêjin patojen êk laşê te de te kanin mikrobek jî kanin te biv yoğun bakmê ne orê te kanin te bikuj mikrobek yani Yani bıçağa nayı didin ne zarar evmezsin. belê kava mîde asîdî kêm be
ناهله او ميكروبا بمر اجا وقتا ميكروب نمر يعني تو ميدا كوريجي وقتا تو دخو قاو ساعات ميدا اسيدياتا كيم دكه ناهله او ميكروبا جي پرچه به اف يك جي اف ميدا چر دكه ناهله يعني پرچه دكه دكه وقت كيموسي دكه وقت دي ببك ماماسه دهله هر ناف ريفيا برحتي جبوق ريفي خوشك او فيتامين ومينرال تيخ ناف خوينه لا شيتا بك فايده وياجي ناهله تشيبف وياجي خرادك يعني ادو داجي ميدك اسيد كيم به خوارن نامحه اد هندره ميده دم بوجن 4 ساعات ده جميداته درباسي ريفيته ده بج 4 ساعات او هر حافت حيش نه ساعات وقتا افتشتا دودريج دكانه انسان كي حيش ساعات به خوارن بهل جير بوجه تميده خوريجستند حي ساعتا بسكن حتى معدته كاري خو بكار اني جبوق اد داتو بخو زرار ند معده بفي هاويد شغل خو دغرو ودك دهندري ده چرمي نرم ام بيجن تجي ها خوار جيها وق جليتي قال لك جيها وقتا بدوي خو خوشك نجوت بزو بدوي خو خوار او جيهايا شو هندري معداته خو قبات كر لسر او جيهايا او هيدي ببره ایجا داویه ülser eder keve داویه نخوشی دن eder keve çünkü teşer kir döndüre معدات او پیلور زاره هی او زارا te zarar dayı te zarar dayı te birin dayı jboçe jberg mide asidiyata kem bu xaqapat kir çermike ki nermike yani lakin ev zararı bevin aslında pır kuvveti ama tu çerdike tu mide asidi bela kem dike zarar edibin yana معده مره حشای حضور وقت چوپی تو چه داویج دمحین يعني ناهل دوی درید بمین يعني بدم امتكارن مسابقه يعني اجت به دکتر کنترلی به کنترل وسا حبی میده koruyucusu زیاده باویجی ایجا او sonuç derdi. Fakat kontrolli mesela gora doktora seri şevaki zigi birçi em hafki davějini division hafki bu. ایجا کوسا به کنترل بو ایجا بریناوی تداوی دیگه يعني هر تشلو قور بريارا دكتور قام حركت بكم باشتر دبي جرحايه جمر بيام هاتيه دبي جي ام ببيلان خوجا گل كسر بلندن پنار خانم شانديه سلاف جوره شاند ماموسته مالاوا تفدا آوا جموشه جمره دبي جي اب خو عثمان خوجره سلاوا دشينم گوتيه ادي نام خانه نويسانديه للگور گوتيه اب من ماموسته دبكو ناسي و بيز بيجم مرحبا روجا بخير بي جديار بكر دنویسم گوتیه جبو بادمجی کا ماموسته دکاری چه tavsiye بکی هر تم دوره من گوتیه ماموسته بله خوجه من برا بفیجن بشاوکیه از نزانه ها بادمجی که فنا لف بزینه وجودی قرومش که فقط اگر بادمجی مثلا خارن تخار دوی مرف خارنی هم ده گرم دکه هم سار دکه وسط دشینه بدنی ده پارزی؟ نه تاگه به خارنا پر جمدی خار دوی ده ویتینه حمدا خو ایجا تا پر گرمشی خار ویجی هنکی سار دکه تینه حمدا خو دیسا سکر ایجا بنا دوی مرف جی که حساسه ایجا تا خارنی پر سار بخوی پر تا خارنی سار خار و ضرری بده بادمجی کته ای برویجی یعنی بادمجی اگر زار یا ده امدوین پر چیش میده شما دشتی سار پر دخون شتی بوز پر دخون اما خارد بادمجی چم داندرما فلان پر دخون لسر وی هاوی لقاره دنیزی انفلاماسیون امدویجی یعنی bağışıklık sistemi وی دوه بلکی هنک ضعیف انسان برالوی جم دکترک بنهره قلاق برون بواز دکتری برای هر جمعی لی بنهره هم بادمجی کوی لی بنهره لبادمجی که داد تشکی التهاب که هی چه هی وی بنهره و تا هنگ تست کان تستی چه بک بنهره bağışıklık کوی دیدا سورون هی تنه وی بنهره ما مستد بیشم بادمجی نوتروانین لاشیمنه از بارم ساعت خوش راسته یعنی وقت پارزری لاشیمنه اسکر اسکر işte kutte de bebesine از تبنیرم پاش است بیشینه میکروب دین وداره او در خبر که میکروب هوا دکوجه نه اگه کتشکی تست که تمیز و دشینه هند لسر بحر رشت مثلا araştırma yakırını Lüvedre gel dedi çay içedi bi Karadeniz'e çay çekirin henek bilim adamı araştırma yakırını gel uçma
جرد بيجي ميدا كانسري لوي باجاري يعني او باجارانا ميدا كانسري او ازوفاغوس يعني yemek borusu kanseri çima zeyde ilvediri. Leneri ki çay gavatu dukelini derdikevi ser not derece germayawi. بله تسكن عند حتى تداغرت داكت 8 درجه برا داك 7 درجه 7 درجه تلسر كيجان چرمي خو 7 درجه دين او بكم دين او بشوتين بشوتين جام چردكن ام دوي خو دكم دين yemek قارنا خو yemek borusu ام دكم دين ميده حتى 3 درجه germayawi yani işte ezdanım hatta Yani 3 dedi derece cana- indiriz. Tava asite سی و هفت يعني توا اسيته دردكوي 37 تسر 37 گرمایی وخو تو زراری ده ناو معدای راسته یاجی عالی به دوغی داشتی چای گرم چای پروسا گرم عالی دوغی ام چای جی پر هست کن یعنی ام کارن ویمینا که بدن تدی جانا چای بمده درجه ولا هر جیمه دشوته دکمده چما عجبا میدا منا شوته گرگم وی بفکر اوجی نفسه دشوته جا چی دبه گاوا بادمجیک ام دبیجن مزن بو بادمجیک جبو چی مزن دبه illa ki döndürt vücut da patojen virüs artık tiştek hey ki buyur savaşmıştı. Ja ama ben Osman hocam bademcik adistini zarar dedi. Ama ja bir tekhin berhevdi. Bademcik em gellek carat. بلا خوجا از genel cerrahım az nastiyim kulak burun boğazcı disti. Baş. ما مسلمه خوش بنوی باری درخست Gava iro em bevejin em verin ser safraya ji evet tu safraya. امین هاورن بشاوجی merak نکن بر سر میده میورن سر Ser بارساکا bademcik vakta gava bademcik hat standın yani dibeci ki mesela nahoş ki me mezin bu. Dedi dibeci ki ömrü hati si çelsali hina bademciki ve vak bizaroki çuçuk hina duvarımı her duvarımı ji hafta ki der nav nahoşkhane ba antibiyotik ve serum ve ateş dadı. پنسلین آنو سو والله ما مست بعدم جيك دما دكفين ام دبيجن قرقام كت عاليه موساد بي پر گراندر باست بي يعني بله ama gava tu beheli laşete bedenate bixwe bi serê xwe mücadele bike tê ji wê mücadele laşete gelekî baş derkev ama gava çawa tu nexweş ket ama her derzîl xwe û ateş düşürücül xwe hatta hocam zanı ateş hatta çel derecî وقتا derdikevi çel derecî di laşê insana de ew mikroba weremê de di çel derecî de tê kuştu di laşê insana de gava tu ateş bixîne gava ateş terket dedi insanê me dereve hawara wan dibe hewale derbas bike hatta di gelek ciyajî de نها ایجا ام یجی ویژن هر نخوشین عینی نینه هر کس عینی نینه بتونه بیلال خوجا جیوسا یعنی او وانا جی جبوی هر کسی را نه tabii ki tenhiri kut daha beter dibi eşat derbas ha ve ateş nake ve sıkıntı dete gelete hemen her doktor lebin hiyo tabii elbette hep ki per sibik derbas bike behele vücut bira kari xwe berhat bidomine ki جبوك جارك دنيا درنا كيف يعني باشه ما مست از پیوا برم ل جبرکو گلک پیام هنه ام جس پرسیام بپرسم باورت کم جبرکو نخوشه و یان جز بجم شورمند و گلکی زیدن ایو گلک پرسی جوره هاتنه ایو جوره سلاواتنا ما مست ببور از وانا بخوینم ویجم yani em tizani em fena yani bedeni vi انك عمليات كان ام عمليات دكتوري برا كاس نيبام جبرا جمع دورفن بلا هر نجم ام بيجم كلاك بروازينا اي باشه سباتين توكتاش جموشيد بيجي خالي خو عثمان سلاوا دشينم اسلاوا بخوينم پاچش بركم برسي باش بستينن ديسج موشه جوره محمد توکتاش از بار محمد توکتاش نویسنده ما مستوجی اسلاو جوره شاندنه اسلاو و همیا سر جواب ما مست دبی مرحبا جبیلال خوجسکارم اوتیزم او دیابتی جم بوزاروکن بتایبتی اوتیزمی زیاده جیبوی ابن خوشی تداوی که چوام توصیه بکن yani اون سر به بشه جد خبتن از زانم ama gava iro amte kevin nav otizmi geleki evi berbela be kurtasi belki هناك bahs yani iro mesele otizmi bira insan veya fam bakın em otizm nefsere xotene genetike em jerde be epigenetike epigenetik çiye yani liser deru dora xwe
او ناو نخوشیه دی یعنی ایرو وقت کی د ملسر وی قونیه د بحث کر دایکه ما دو وقت مده یعنی ام بيجن anne ام د بيجن anne پیرکه ما د کسی کی د nörolojik olarak nexweşî belki tune bu. Devji otizmê û devji psikoz û em bivêjin nörolojik nexweşiya dev jê berdin. Yani depresyonê dev jê berdin, ev nexweşiyana tune bû. Anha hêdî derket. Bira otizm zanı bikî di vê derê de ne genetik epigenetik. Çawa epigenetik pîrka me di hundirê rêviyê wê de. Ev bakteriyê baş. Di sedî şestî wî ê baş e em bivêjin sedî çelî rê xerabeyî. Ewanê xerabe gavayê şestî derbas bike lê zêde bive derbasî çi dibe? Derbasî dayîkê dibe. Yani ji pîrka me derbasî dayika me bû. Ji dayika me gava em çê dibin ew rêviyê di hundirê rêviyê dayika me de çi em jê dibin probiyotîk yaralı bakterî çi di hundirê rêviyê dayika me de bi derbasî me jî dibe. Ew jî dibe simbiyotik. Yani di hundirê rêviya de çi qasî di hundirê zikê dayika me de hebe hexusanê jî derbasî me dibe. Wexta ki dayika me ji pîrka me derbasî dayikê bû ji dayikê sedî çel xerabe bû. Wexta sedî çel derbasî dayika me bû bû sedî heştê. Wexta ki jî derbasî me bû sedî sed nexweşî li me peyda dibe. Otîzm bira vî hawî lê binêre. Wexta ji bo em bivêjin belkî di vê derê di fikra wan pir xweşik rûne ne ama veya zanibin. Pîrekek ji bo zarokî wî otîzm çê nebe ewêl çi binêre. Bira D3 K2 vitaminê xwe bi kar bîne. Folik asîta dayîkê bira tamam be. Dema hemlebûnê mi? Berî hemlebûnê bi 6 meha. Ne bi hemlebûnê. Gava di hemlebûnê de tu folik asîtê di hundirê xwarinê tu nikane bistîne kêm e. Ji ber rêviyê te xerabeyî. Rêviyê te ew folik asîta bi sedî sed naxe hundirê xwîna te. Kêm e. De îja folik asîta sentetik bixwe. Folik asîta sentetik nêvî di hundirê qaraciyerê de xera dibin nêvî di hundirê teva nav xwînê dibe. Sentetik bû zerarê dide em bivêjin zarok. Yani cenînê zerarê dide. Vitaminê te jî gelek jê kêm e. Ferritîna me bira daîm tamam be em bivêjin. Ferritîn wexta gava tamam be. Ferritîn tamam dibe. Çi dibe? Di wê derê di hundirê wî de ferritîn tamam be. C vitaminiya wî tamam be. D folik asîta wî tamam be. Nahêle ew zaroka nexweş. نخواش چه ببینیم انشالله خودش فایب ده سر اوتیزم ام برنامه که برفرش چه بکن انشالله مرحبا رو شاب خیر بیدی به خانم گوتیه صدا توک داشته بیشه از ینگه یا عثمان خوجامه سلاو شاندنه ام برنامه و گلک رازینه گوتیه سلاو ریج عثمان خوجاره ما مستاز باور ما بحثا بیلال خوجا کر ما گو ایوی زیده نه تماشاوان ایوی مرحبا رو شاب خیر ج بیلال خوجاره ج مالبات آفجیا ج جیلان پناره گلک سلاو شاندنه از وی پرسی بخونیم مدیکا برسی و باورت کن بیک عثمان خوجا بده مرحبا رو جواب خیر به گوتیه از یاق حیوان دخم جبر و کیجی زرار و آنتونه نخوشیات تانسیون جی به من رهه گوتیه اون چه بشه صحت خوش و شفا و اشترا عافیت به عافیت بشه قال لك بخور يعني قوريا خرا نها تشقاد خوي قالت وي حزم بكي اوجي تشواد و او انسان کو خار حزم نکرد تیدا نخوشین در تیدا و سکنتی در تیدا ایجا اگه کدکاره و حزم که مثلا رنج بری عالیمه پر دخون شما اید خبتن شوتین نفس یعنی وک مرونانه انرژیا رون زیده رون خار اگه کو انرژیا وی زیده گلت زیده ایش بگی کو تو حزم بگی بابی جان نولا شخو نفس بلی ایجا دکاره برا یعنی سکنتی ویتنه فقط ویا بزانون tereyağı hem de verişin ya. Gerçi runi hındır gote vahiri tabi. Tereyağı runi hayvan çıka zede beve damar sertliği evka zede dert kebe insanda. Zor hiç gide benim. Sıhhat başlı. Hem de verişin loma Akdeniz diyeti hem de verişin. Çıma heşinati de verişin berxarına ve biraz zede beve. Zeytuna beter. Runa zeytun. Yani رون بیتکیسل یاغ ام دویژن رون زیتونه او که هنگ daha biraz زیده به خارنامه دا او daha زیده ایجا یعنی tereyağı بله tereyağı zarar ویتنه فقط ام نکارن وی بشخولین
عندما كنت بشوتين برسكريتشن اموسابيجن دما نكار بشوتين ترون ايشه تيرون اشتني به كم بخونه وسا اي باشه برسوای بچکم کرد بدم ماموسته مرحبا نها سرا ماموسته هات ماموسته دبي من زراوي خو جيكريه از عمليات بومه و پشتي عمليات جي اس چدخم هرتم زكي من دورمه و د ايشه جبو و انتكارن تشتكي بيجن حسين زيلان جبينگل صالحانه شانديه در باسی به خود شفای بده خود شفای او جيران می ها بینگو سولخان تگو bademcik ne işim ne aştırı ziraf mamusta. Solxan jî cîranê me. Niha zev geçmiş ve xwedê şîfa xêrî bişîne. Ber zirav hilandin niha zirav da kevir çêbû nexweş tedaviya wî emelete. Mecbûr gele emelet bibe. Yani sıkıntıyê zêde dertê ev jî muhtemelen ber wî emelet bûyî. Gele xarina xwe hayvansal gıda özellikle hayvansal yağ gelek kêm ke. Gelek kêm bitkisel yağ daha zêde ve safra ve ziraf ve safrayı depo bike ica depo tine ve hema ji qaraciyerê sentez bû tê bağırsağı ji bo hezma rûn baş e ew ica viya rûnê zêde rûnê derva hinek nexweş hene ew divê ez li malê çi çê dikim rihesiz nabim feqet ez xarinê derva dixwim rihesiz dibim xarinê wisa derva bira vana dikkat bike xarinê hayvansal gıda bira kêm ke bitkisel gıda daha zêde hêşînatî daha zêde bibe hinek cara desê hev ilaç hene em ji vana ra wan ilaca yaz dikin eger ku imkana wê her bira here cem genel cerrahî kî wê ew ilac jî jê ra yaz ke wê inşallah jê ra bibe şîfa xarin önemli ye di vana da xarin önemli tiştê bi rûn tiştê giran gele van nexweşa nexwin xarin gelek kêm bixwin hindikî bixwin Yani تدید به برچیبون مناقشه تربون مناقشت که از بارم امجی دویم هیچ خورنا خواه بن ما مستسیبیم üzerine جور شاندیه گوتی کوزنم ادیکاد به که چخالا و یان که چاما و نزانم سلاوی سر سر جوا tabi برنامه مجی هنه کی پس نه برنامه مجی دایم بیجن İzmir meşhur ama valla ucum meşhur tür ما مستکاچ می ون نافدارن دما اونتین هر تم پیام program اسپاس کم شتما شوان خو از دکم اكو پیام واتش حتی دستمت از دخوینم وند ببینم پاش مجاره من نفرد میرم ما مستهنه کی هرست بنم چاو که از تورپیل جوره دکن ام چاو بکن İzmir Ali Ağa'ya Hamit Bekşandiye gotiye dom mamosteyn hejal stüdyo wan az her duyan spas dikim u slava dişinim Juane Güler Aksoy Osman Hoca Slav şandine mepçek hasudiyan bikina musabejin Perseke bu وان جی خوش و املوی داری 12 سال مام وان جی حقیقتا مملکتی ما خوشه نوستا باجار ما هم جهف خوشترین جموشه مدنی بوسکورت عثمان خواجه رو گوتی از گلکس لاوا دشینم او دکتر کی پر باشه چه گوتیه درکتیه گوتیه ما مسش خو امدزانه جبروی که ایرو بر داخل امدزانه ما مسته کی باشه لما گویم و بنخوشی عاجز نکن انجام بشکل آخردی انجام بکن نوستا ما مسته مرحباش با عثمان خواجه آگریه گوتیه از دیگرم د روبی من ده anal füstülasyon gotiye mamuste ev heye dikari jimre tişteki peşniyar bike u lazım ez çe bikem ez geleki keyf hoş bim tişteki jimre beje gotiye yani xwazi mitişte pir baş rabgota fakat yani pişi xarab jid navejim çok şükür fakat jiboy füstül gele amelet ve be amelet zor derbast ve derbast na ve füstül na çatlak heve او çatlak makata insanda çatlak hebe o derbast ve bir ilacı berun yaji bitti xarna xo temiz dikkat bike o tabu ve deri temiz bigre xarni duj pır baharatli nexwe o jira zarare fistül rajiusa xarni pır duju baharatli bira nexwe ve deri gele temiz bigre cara em ku iltihabı eş bu ve cari antibiyotik em dedene hinek antibiyotik em dedene eş o iltihabı ve hinek gem dike fakat jiboy nihai tedavi ameliyat gerekti ve ameliyat avan çok şükür vsa tişki zor nine eğer ku zu verin kolay ameliyat avan jid tişki vsa zor nine خود شفای بدیم بیش باشه از وی پیامد داوی از بخون پاشه موزیک که گهداری کن تا آماده که از وی نجمع مستبیلال بپرسیم مرحبا گوتیه دماغ خود دریج دکم یا جرادزم هر تم دکخم گوتیه و گله کیجی دو دریج بردوام دکی به مهاد بردوام دکی گوتیه از گله جاره چوم دکتر لسر زمان من و دقیقا من داشی برین هنه علاج دانه من علاج بکر نهاتنه جبوه انتکارن چه بیش
yani dü tişte ya mesela kırık yedi cana vakt dedik mego bademcik çava duvarı mı zamanı bir çuçuk ji gelek car be çukani duvarı mı ev dedi de beji qıcık kırtı vakt kırkamı ev yek je çedi ki adu da gaval ser pişte veke ve o kokuk veri ev işareti akciğeri vidik işareti akciğeri vidik ne hoşeki mehabu gelek ciya geriya kokka xwe neseknant me jê sewal kir me got tu gelekî qola vedixwe got erê qola yani ew qola vexwarina wî qut kir kokka wî sekinî yani dundirê 2 roja 3 roja sekinî ji bo çi ji ber ku tiştê asîtlî germayî vexwe jî ew tişta çê dike û gava hundirê madê jî zêde xwarinê bixwe em jêr dibên gaz ew jî teva nav axçiyerê dibe yani nahêlî tava xwînê dibe akciğer gaz çê dibe gaza dernekeve di hundirê diyaframê de baskiyê de akciğerê ew jî kokûkê çê dike yani divê dirê de meşa xwe zêde bike rojê 10,000 gava bavê jî ez bawer dikim ki hepkî kêmtir bibe û hundirê yani gelek tişteyî yani hundirê em bibêjin ciyê radikeve gelo petek heyî petek dedî wexta git şoxlu hundir hewayê zuha dike belki dedi goti ez radı kevim ser pişte gelek car duve dere kokuk zede dibe ev çe dibe biraz ser peteke xwe hepki ave dini ser bu hundur nemlenmiş bibe hundur hava xwe nemlendirmiş bike o ji duye cigare dur keve em bivejin o hilm yani parfüm je dur keve em bivejin en mezin jî çamaşır suyu deterjana helmavan geleki tehlikeli. Yani vana giş gelek tiş kanı jerbe got. Yani gelek tesir hena hejwe hebe inşallah ve baştır bebe. Bilal hocam müsaade hebe eji bervit gibi vejim. Tabii. Van insan mesela te goya kola. Reflü. Duy insanı da per reflü heviye. Loma reflü ev insanı ko reflü te da heve. Ev insan per kola bu xeberawiye per kokuk yedo. Xawan per dve. İca eva da diya ev insan çend saliye eğer ko hinek yaşi ve usave kalp rahatsızlığı pe rahave ev ki insanı ko kalp rahatsızlığı pe rahave ko per ko duskar gele seriwan hinki zede hinki bilind be icat per kem bu ve disa kokuk wanda çeve sebep ko reflü pe var pe rahave bralwi ben hera İnşallah bejin xwedê şifaye bide merhaba bistik beri ve bersiva vedaj berwezê bixwînin paşê em strana xwe guhdarî bikin dibêje ma safrayê de dema ku kevir çêbû bêyî ameliyatê tedavî heye ji xwe ve got tuneye divê ameliyatı bibe ê başa wê demê safra em viya jî hemin tibêjin safra di ji bo tiştê mezin em ameliyat dikin çima ameliyat dikin kevir tê de çêbû di heft yek kevir tê de çêbû îca wê bike hezimsiz bibe insan ew insan êşa wî çê bibe êşa wî davê nava millî wî em dibêjin biraz ji van sıkıntıya em dî xelas bikin îca nedenê di diya jî ew kevir tê de çêbû safra zirava mere fera hermîkiye serî wî de hermînin sap kısmı ew jî kanalê wî ye îca kevir kanalê qapat kir fena te ber avê bigirî nava safrayê de wê safra axîma wî xerab bibe safra zirava wî fera balon wê şişmiş bibe iltihap bigire îca sıkıntıyê mezin wê derxe serserî wî lo me em dibêjin ew însan bira hêvan sıkıntıyê yaşamış nebûne bira amelet بله خودش شفای بده و همیان ای باشه ام دی موزیک که خوش گهداری کن یوسف باشه دیسمی بردوام بکه دنگی جو خوش کم چاو کن تنه کیجی ام دی گهداری من نده گریدان تبی که کم رابن گووند ما مست Debe legunde sara gava kuzelzele bu lele yane du set meze veda deloy loy 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 dilimne lele yane du set mezel veda deloy loy 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 dilimne
لي هيبي وكات هيبات جيه دايت مربدتني خدني لابو قيزا ليلي دايك نبوزا وسره سيلقابه دلوي لوي لوي لو دليم لي ليلي دايك نبوزا وسره سيلقابه دلوي لوي لوي لو دليم لي به ساعات خوش دنگی تا هر لدنی به مامستا گو منه گریه تا جی بحث زلزله کرد. ما بچک انگوت بلکی تشتی که خوش بیجی افجی خوشه هلبت بحث زلزله زبارم ارزین جان بنوسا آره لور بو یا هیا ما کو دمی هات بو کره بیک هات بو مخابن زلزله شش صبات جی گلک انسانی من مخابن جیانا خوش دستان افجی جاره کدی ما هم ببیر بخن سالک چی بویدی ما مستزوی دمی جوه وی بپرسم تدی بری دماد چون کچک دخواستن دگو فلان کسی او جنک چام نظام گره نظام اشته دست گوشت لسر قصور تننه نه برواجی وی کم بجن بلا ضعیف به بقوت به بلا تندرستی های باش به چتره یعنی وقت لی نرد تشتمه فیزیکی جو گهرینه یعنی او قلوبون هز قوت صحت آن او ضعیف بون هز قوت صحت از وی بپرسم جوا یعنی گوری فیزیکی و کیلوها امتکارم بجن فلان کس نخوش آننا بله دویدره ده کیلوبون قلوبون چی گرک و مرفع بکه بله دی کسی که ده تو پیوی اهوا مزن زکیوی اهوا مزن تدید گاوا یک جی امجرد بین انسولین direnci یک جی şeker او tişta çedike özellikle döndüre zikivi de ev yağı vedire gelek ji insülin direnci ve şeker o ji kolesterol de te meydani gamara de nav xuyne de heger de nav xuyne de çözülmüş bir var yani parçalanmış bir var döndüre nav xuyne de gamara la şemede virüsü, patogenu, mikroorganizma işte iltihap canı mele laşe mele çedike gış. Eğer dinav avede çözülmüş bir var, eme daim nahoş bana kes tücari mesele hoş nahoşi ranet kir. Gamara me qreja me dikevin nav dohun, dikevin nav yağa me. Yani iro yeki taqalew dit birat uzanı biki dinlaşi wi de gamara pir hey. Dibe öyle pakış kirin. Gerek ve pakış kirin. تدي خويد ده يعني ايه قلو قال لك تدري السري ودنار الباشا سري ودنار جناف خويداني خوارنا كده دخو جناف خويداني الدمين راسته جبوتشي او توكسين يكو يعني جماراج ناف لا شي ود قال لك اجا انسان ما دبيجي كي او بيرك ياجي زلام قلو به ساغلم نا يعني خوجيمجي چترزانه گاوا روند ناف لا شي انسان زيده به قلبي وي كاري وي گراند به نه وقت بره کاری خوشک کانه بینه یعنی بناوی زود چکنه بره کیلو کل سر بو آنها بو 20 کیلو سر قلبیوی او قلبا گلکی ضرر جرته یعنی گلک زیاد من نکن و بوجه جغاری وخو بیلال پر ضعیف بشی باشین نکار تفسیر راکه نه نه قیو ساله فکر باور بکن ای ضعیف بقوتر نوسا بله بله خویناوان جی پاکشتر خویناوان جی پاکشتر یعنی تو خویناوان نره ویتامین و مینرالی وان گلکی بسر خویی اما تو القلو نره تو دبی وی قلو بنا خو گرک نه جمد نه سارب نه نخوشی پیر در نکه اما نوری او گمارا د ناو داشی وید گش جر دب دوهن پاشی نما کانه بمشی پاشی تدی دبجی یا وقتا زكت جابو ذكر جي مر يعني وقتا زكيت تجابو ذكريات جي دمر يعني تنا معنويات اخو تشتكي خوش دبيزه نا د حياه اخو خوش كان بمومي وقتا غوارات كذا دبيوي وكري راد كذا افجي اشارات اكبر مزن غوات جدويت وكري تو يعني gerek pozete aslında helme bedu bistine hatta de çikaji de bilimsel olarak pozete her do alici تو وقتا راکت هلماتی آپوس
ام جر دبه سمپاتیک پاراسمپاتیک سینر سیستمیات اکتیواسیونا و چه دبه یعنی دهلیک راحتی تو تکوناو خوی نه هل گرام به حتی انسانی که دوی وان وکری ام جر دبه دیده uyku apnesi uyku apnesi kalp krizi kalp kapakçıkları kalp yetmezliği çedik uyku apnesi 20 سالك 10 سالك وقتا دەوی و vekirî bimîne ev jî ji kîlo tê meydanê yani kîlobûn ne tiştekî ne tedî insanê me dibêjin lawkê me bir kîlo bistînin qelew bistînin gepî wî ahwa bive ji bo sibe du sibe ew ê jêr bive boy ew ê jêr bive niza çi ama ne wereyê ew gelekî tiştekî وەکی Osman Hoca dibêjin ev kîlo bêtir karin iş bikir mamoste Niha ez bawer ji ber wê ez baş em nika kîlo jî bidin بله نها از وی yani ez em şehirde mezun bune fakat em jî wisa pîrnînin fakat em mezin da civan da rûneştin hinek ba civana tiştê berê zamanê berê insanê çi kirî baş kirî ser gotina te niha te ew jinê ku li gundin te milê wan binhêr milê wan rû negirtî goşt girtî raste İşte şu an bu kara götüren. Berber bu kara götüren zahme. Yani hecaya baş. Enhani ne usane ne? İşte denir milli vida teştine de tüyeciye. Ev ru negirti goş kirti ev. Yani khasi wan başının tecrübe xabitine bejin. Tedriri cara hoş ki mey mezin inam ki şudi hinek yani xaliya rahat ke em de karın rakır Allah Allah ya xanıma وی خالی راد که دشو راد خطینه دچه زارو ده سر ملی خو ساعت کری دچه ام لگوند وون ساعت کری و امانا yok antrenman demem antrenman adına nabetinin ya ma mustazbar ma زارو داتینی سر ملی خو حتی تیجری دویجه ها ملی مقتیا ملی مقتیا شو ویراد گوتن ایجا رون hakikaten evji tışık sıkıntı am ev dertine yani gelek jede beji mas kare mal edikim ew ji mir dibe spor na tu wexta karê malê tu dike tu laşete de belkî hezar çeşit qasête heye ew qasête giş bi hevdûr naşoxile wekî ro mesela yekî em bibêjin daîm serê sibê zû şiyar dibe karî wî arvan ji kamyonê daxi erdê kîjan qasî wî dişoxile ê piştê û nav zikî wî dişoxile êdinê naşoxile gava êdinê neşoxile yekê quvwetlî bi yekê bê quvwet bi ê bê quvwet ê di wextekî de biçire kêmasiyê têkeve tedî gelek jê ji çongê xwe de gelekî tedî şikayet dike yaw dibe ez dimeşim dibe ez li ser niga me min tu carî çongê xwe ez rûne niştimim zerarê bivînim ne wî hawî ew qasê çongê te de gerek paşik bişolîn qewet tê tuneyî spor jî em wî ji bo sporê jî em viya dibêjin bira spor cîkî hevadar cîkî temiz de herin bimeşin çima خودی جبوی جوجی صحت چیکری جبوی پوزی مرفجی جبوی تمام مرفجی جبوی بدن انسان صحت چیکری ایجا نوا مالی دا یا جی تشکی ده همه مدیش کر او سپور ناوه یلا دروا و چشکی و بینا تدر که به هوا خوش بس او به صحت یا نه خبر کی ام مال نه ام جبرا چومی در ام سپور کر ها ایرو سبزو رادبه تاشته çedike xwarnê radike firaga dişo veya ne sıhhate de bilimsel olarak jî gotiye ki 10,000 gav lazım e. Tu 10,000 gavî kêmtir bikeve li te fayda nake ji bo çi gerek nabza te zêde bive gerek qelbê te atîşa wî daîm em bibêjin li ser sedî gerek tu ya bikişînî ser 120 130 em bibêjin gerek hilma te akciğerê te fireh bive yani em dibên patlama noktası li fizyolojiyê de ew patlama noktası lazım çê bive ki hilma wî seheta wî gelekî fireh bibe. Bê mamoste de mêzê vê bipirsim pir bahsa nexweşiyan jî kir lê mesela tiştên baş ve gotiya destpêkê de psikolojiyê de demam difikirin em baş dibin. Wekî civakî wekî dibêjin ya cihê sosyal ez bêjim dema ku me başiyek kir yani îşekî baş kir em xwe baş hîs dikin ya ew li ser tendurustiya me tesîr dike yan na. Me goya serî de me got li ser çar tişta gerek ne nexweşî tune bûna wê be. Gerek tu sosyal, fizikem, bedenen, psikolojik olarak gişete her tiştete baş be. Met Covid'de de ev mesela dit. Covid'de de go sosyal mesafe. Halbuki yanlış. Ne sosyal mesafe? Gerek fiziki mesafe bak.
ما چکر منابع شاشتانی منابع سوسیال مسافه دانی بوچه قلب مجهودو دور چو عقل مجهودو دور چو باو و لاو کالکو و تورن هفدو ندیتن گشا بریه هفدو کر چو قاشیج هفدو چو حقو سنا بهتر نخوشی اوان بهتر چو چما وق artık ام نما كان هفدو بفينن اما لين ريكي ام الفيدري ام قش بهفدور دو شغلن كارك يدكن او كارا قالك بمر شيرين تي مثلا سر انترنت من سر انترنت مدرس ددا سر üniversite öğrenciye خو ما هفدو نديدت لذتا او لجم هفدو بوناتو نبو لذت قاواتو نبه او تعمجي تني اجا ام جواكا مره وقتا گمنت جم هفدو ايرو ان خوش مسلاوي örnekawi ev تعزیه ما چه دبنه وره خودنین سری کسی کی تعزیه وقتا چه دب تولید نره به هزار انسان ته هنگیت تو بوان رو کیف خوش دبو تو دو دستینه نهله او اشاته بلم بو راسته تبچه کی خوش بیرد تو خوش بیرد که هگر اما تو عالیه ایگ ام بوجن اوروپا تو دنره تعزیه وی چه دب یک دو انسان ته پاشیه بسری خود در مالا خو حتى بسيكولوجيا خو خرا دك لسر وي مريه خو فكر جبر الكسك لجموي تني يعني بنر تشتكي بر مهم مره بسيط تبينه اما تشتي بتشوچك در تشتي مزن وق خوجا جو بنقطه حتى او كفرا قل كلي انا بنقطه حتى املا شيخ جوي هاوي قدك يعني جرك الجامعه ب المدرسه ب المكتبه ب جواتا غندا بالجواتا باجارا ب توب بفن صحبتي بكن محبتي بكن ذاتا صحبت محبتي يعني جهفدو حسكرنتي قاوا صحبت ومحبت تنبه بسيكولوجيا مرجي كيم دبه لسر بسيكولوجي ام قال لك دبيفن اما تشدك ام دبيجن سيروتونين اوكسيتوسين ام جير دبيجن افانتج تانا لاشيته قال لك زياده دبه دوبامين شي دوبامين قاوا تو تليفوني دخسر دستي خو تو اهوادك تو لذتك السينه مجيته دوبامين salgılatmıştı وقت aynı تو çikolata وقت aynı şeker بخو مجيته قاوا تو تليفوني وردك تدي bağımlılık دوراتي قاوا تو درجم هفدوجي اوكسيتوسين وقت çikolata بخو تو جم هفدو تو هفدو حماز دك تو دستي هفدو دغري جانته لاشته دوبامين salgılanmıştı تو كيف خوش تبه بنر لسر ميكانيزمايا هورموناجي گلکی باش راست لسر و لامریکای لکورینه کاتبو گرن ما مثلا اوروج دنو چاندج درکت دما کو انسان دسته هف دگرن وقت گوت کیف خوشیش بر کوزیده دبه تاثیر نخوشیان جی کم دبه لکور لکولینا کول امریکای کاتبو گرن ها انسان سریجی دسته تشتاویش بلا خوجه پرت تشتی باش کو صحت و خوش و ها انسان فنا روبوتك تني ببدن نينه انسان در رحي قلب هي ميجي هي بيجوهنا عسكرن هي يعني انسان بالصحه انسان تاني انسان روبوت انفرا تشيكن هذا بتشكوج تشتا فرا تشيكن انسان بد تشكي وصانينه مثلا ام جبوي زاروكا خوجکی مل جراح پاشا هب و چاخه مدخوان دو çocuk doktori و دو زارو ام دیویژن یا مینیاتür بچوکی وی yani بچوک onun küçüğü yani dugo zaru minyatüra mezina ninen avya em çe ilacı edin ya avka ilacı edin evya بچوک goraya vira ilacı zaruka şu em goraya vira ayardıkın fakat ev nine beden avi yani o bunun küçüğüdür öyle bir iştir ki usan insan ji be reh be can nine insan tabii ki be insani xura او انسانی که جه حس که او جوان حس که بوان را کیف خوشت و یعنی پسیکولوژیک جبوی پسیکولوژی او شرطه لأوروپایی پسیکولوژی کلینی پر دخفته چما برویه انسان یعنی او پسیکولوژیک دستکی جیرانی خو اقربای خو ندید ایجا او ده چه جم دکتر جم پسیکولوژی دکتر هری depresyon ilacı tehvarın Avrupa'yı. Yani birinci sıraydı. Aslında devedre de kurt olarak amveya bevej. İro Salahaddin Eyyubi veri liser hesbaxwa da keve. Ev em dedi bejin hızlı tren. Hızlı treni bevine. Ev je ahva berfra verine ve je bitirse. Bitirse. Jboçe jbog treni yani ev çıkan nas nak
ایرو تل بابک کی بناره تل زاروک کی بناره گاوا ترینی ببینه اوه کفاوی وره نوره دکاف هندریوی اوه بمتیخ هندریوی برا از بهوا کفن راسته دوی دری چی ناس کرن او زاروکا ويا ناس لك اما صلاح الدين ايوبي ده حياته خد نديتي او تشتان نديتي ناس ناك قاوا تو ناس بك ترسات تجاري چناب راسته psikoloji ev aslında te nas kir ku bira tirsata tujari çene راسته دید به کسی کو آزادی نزانن نکارن آزادی جی بخوازن از بارم تشتکه وسایه حیات تشتکی ناس نکی nas nek باش یانجی خراب تنکاری جی بترسی جی و تنکاری بخوازی جی به پارێزینش بخوازی جی راسته و دمه اما بیجن سترانک پاچه جی از گوتنوی داوی بگرم دلش برفينا تالد حاليا ويمينا والقنان ذكريا دلش برفينا تالد حاليا ويمينا والقنان ذكريا ديك خير انك غازين دناريا تجبو من هم نردو درمان اوي دلش برفينا تالد حاليا بو يمينا والقنانا ذكريا دلش برفينا تالد حاليا بو يمينا والقنانا ذكريا ديك خير انك غازين دناريا تجبو من هم نردو درمان اوي بلا پزش سربه ای اوی لتت بهار گل لتتشین بلا پزش سربه ای اوی لتت بهار گل لتتشین بلا جبو تفابه اف دنیایا دربین تجبو من خلاتي وتيا اوی دلش برفينا تالد حاليا بو يمين والقنانا ذكريا دلش برفينا تالد حاليا بو يمين والقنانا ذكريا ديك خير انك غازين دناريا تجبو من هم نردو درمان اوي عادت خوش سترانه که پر خوش بود تجی پر خوش کت مالات آواز بیجم به ما مستدام ما هندک ما از هنک پرسام بپرسم از به بخوینم ادیکی جو برسه بده از نام پرتش نویساندنه çünkü edebiyeceğiz gelek carada nüvisem nagejimi eji bitaybeti ze peyamata bخوینم merhaba gotiye jwere Mehmet Şefik Şiyandiye Juane edebiyeceğiz ercişi mele Tekirdağ deminim edebiyeceğiz böbrek amın de yani digurçuk yemede kist heye و جی قلب خوشی هفت جاره آنژیو بومه ستنت دانه شکری من هی 400-500 درد که و جبو وجیز علاجا بکارتینم لجبر کو تانسیون من زیاده درد که و از هر روز دو حبان دخم شفقه و ایوارا دکارن چه بجین جبو به yani megelek nexweşî gotin en zanim ki janêj kê ji we bipirsin Hocayı tıbbi olarak bıvıcı, ez koruma olarak bıvıcı. Naha gurçiki wî de kîst hene ew kîst em dibêjin iyi huylu gelek insana da ew kîst hene em tişkî nakin tedavî ihtiyaca wî bi kîsta ew kîst tedavî bi ihtiyacı tinne bira bimîne karşî wî nabin îca şekera wî zêdey gele şeker naha dünyayı da ana dünyayı da en zêde mirin ber nexweşînê qalbê dertê qalb damar sistemê en nexweşîn mirin en pir ji ber wî dertê îca qalb damar sistemî jî em pir ji şekerê tesîrê dibîne zerarê dibîne wala şeker wisa 400-500 nabe gele acîlen ber şekera wî ber ewka wî bi wî kontrol bikin li wê binhêr yani ber wî ewk nabe şekera wî gele kontrol bikin بله بلال حجاج السر بتشتك بام بيجن با
خبی به ما مستمع گویی لور گلک نخوشی نویسنده آنژیو گویی نزانم گلک تشتندین گویی به تایبەتیش نخوشی شکر از بارم گلکی پرسکریک درد که بندوانده لسر به اون برای امزانه بن بدنا انسان adı çima ziraf حری چه دبه çima kever çe دبه ما ام kever دخون ام حریه دخون شنکایی هر تمفته گویی اما ام شنکایی کبر که دخون مثلا کم دگی هایده بلکی حب کی قوم ام دخون یا جد نواوید حب کی قوم هب اما مگویا میده کانو ویا برطرف بکن چما kever çe دبه çima حری çe دبه çima böbreke mede çima kever çe دبه د idrar yolları çima قوم çe دبه یا جی ام بویژن چما قلب zarar edibine بنا سبيده ام سر چد ام دبيفن ام دبيجن ki gavat خوارنه خوشک درست نخو yeteri kadar vitamin و mineral nestine vücuda da toksinake او حريه دندري قراجيره او gamara toksin diziverçi diziver حريه diziver balçıqe diziver kimuse او dundre vücuda insana da evvel ki der tobbe ve ziraf bertaraf dike dişinin nav revi ajbok bavej derve جویا چه دبه ایجا او چه دکه وکانا خوجه گویا وقتا گاوا لاشیت نما خوارنه دمحینه گرک تو خوارنه سبک بخو آروان ج شکر پشتی خوارنه شکر بخو meyve بخو او direkt حریه چه دکه bilimsel çalışma jil serveya heyi özellikle خوارنا evari pişti şeşat خوارنه بخو çünkü dinhadı evari dinhadı sindirim sistemiyata da sakine em çedikin daha da yazda da em خوارنه دخون feki em datinin ev tedbi siroze ev de laşete de خوارنا ne mihiyayı خوارنا hing dmide hin nav reviyete de tecar da خوارن خوار car de وقتا تا خوارن خوار evet çi be خوارنا و bere و ana tevhevdu be giş de be PCT giş de be çöp xuidanate laşete de gamar helm jete ne vare desmeja mezin helm jete gaz beter çede avana giş te nehişti خوارنا bere sindirilmiş be ta خوارنا duda خواری jve derete meydanı tab خوارner av ve خوار ta av ve خوار mida asidi te kemkir car de aynı tiş çede be tu nahel خوارن be mehe jbowi hawi li qalb dil mide problema me giş be hazm bunu asit kemkirine o خوارنه تفهدو کرنه شیرانی و خوی ام تفهدو دک گوشت و میوه ام تفهدو دک وانا نامحه میده نابجه اف پروتئین از ویا بحمحینم اف شکر از ویا بمحینم بدم ویالی ویا بدم ویالی نه گش لتفهدو دبه او جی مایالانmış دبه لاشه انسان اوجی tabii perskriye kadar tıkay Ferit Baranj bandırmayı şandiye gotiye slav ve şanava ve mevane terez gelek slava düşerim İzmit'e imdat baran raji slava düşerim sersera serçava merhaba 25 salime qamamın یکو 68 و کیلو آمجی 82 دبیجی هنجاران جه هستوی من دنگ تگلو سدم آبی چیه و گلک جاران چنده 68 ماموستا قاما 68 نه ببره 82 کیلو آبی و یکو 68 قاما آبی yani bir dengci hestuye mente var verin amçı beşin namus. Cara ber kirişlenme dertti fakat cara duide em division خاص چخا کو گوشتی مرو هات نزیکا هستی بو هات جموی هن قالن ده او در چخا کو به حرکت خوکر او جرا دنگ بوان درته تشکی تهلیکلی نینه فقط گلل دیسالو ortopediye binherin دنگ بر کریشلنمه جی درته ایجا نورماله یا ناج بر کریشلنمه درته او گله دکتر جی دکتر بلان بیشه yani kanın lebinere em bevejin gava jan tune be jan nede بله eştune be o lebinere em bevejin eftilikame haqqu sana eskanın vekim ama ev nevi vedike eklem hareket açıklayam debejin vaqta ki masite de be evji problemi evji problemi yani anca seril doktor xo bide nefsa be merhaba jibo Osman Hoca debeji eslava dişenim bağırsak tembelliği gotiye dikarli servetişteki beji Mehmet Toktaş şandı de gülüm nasıl hemen de Mehmet Toktaş beli serçava serser na gotiş bu işi tembel bağırsak tembelliği bağırsak tembelliği نها روی مرفنا بورینه ام خارن دخون ناودا درباست و ایجاد تا خارن بی لیف تا خار او دا ایجا و نوا بارسخ مرف دا بمینه و قابض بوه او انسان ایجا خارن بلیف گلت بخوی خارن بلیف او کی جانه خارن هیشیناتی خارن
ام دویژن تاهل بودای ekmeği او گله بخه و تو مثلا فیکی جوانا را باش خرمه جوانا را پر باشه خرمه جبوی قبضلغی جی پر باشه خرمه نورمال ام مدینه خرمه او خرمه او جی را پر باشه حرکت بارساخی insan hareket çalıştırmıştı ki de xevatandını çıka hareketi vi gem be barsak avka tembeldi be ava merv gele bol avê ve serd ava yani be av nemine gele be yani tişki ku mesela ve rojda em mesajık bidin ev mesaj yekici em vi mesajı bidin ava te gele demu dakika emne be ev insan ku av gem xart dineri seri wan diş migran wan daha pırdıgre Rasta. Gele beden be av nemine em dibêjin carek me yazîkî da dîvî tu doktorek İranî hebû ji İranî ew digo pêncî û sê hev neden hene gelek ku te avê bixwî pêncî sê hev feyda avê ji bedena te rahey bê av nave gele ava te baş Ava xwem kêm nekim mamosta bi kurtasîn bersiva avan her du pirsajî bidin paşê herhalde me xatir bixwazin demamenema merheba gotiye bavê min destava wî ya biçûk roj 5-6 sala nayê gotiye û niha jî rojê dih caran diçe destavê lê dibêje nayê ji bo vê çi dibêjin yek jî dibêje ez di firnê de dişoxilim dema em nam bar dikin pişta min gelekî değişiye doktor gotiye pişta te qurufiye yani kas ağrısı beri çebuye bu van her du pirsajên berse bidin paşazê xatir bixwazin. Belê ji bo bavê wî pir büyük ihtimalle bavê wî de prostat hey Rast. prostat hey ber wî gelel wî binhêre ji ber here bevliye doktorî wê lê binhêre ji bo prostata wî ilac bide ew ê inşallah wî baş bibe ji bo wî jî pişta xwe pir dide şuxlandin ew bi pişta xwe emeka xwe Tabii xwe wînê dirajê qasê nan tu bikenekê zehmetê dide. pişta wî pir dide şuxlandin ew pişta wî de fitix ihtimalek wê fitixçê da çêbûve bira lê binêre erê kas ağrısı kas jî ber kas ağrısı jî dibe fakat bira ji bo fitiqê jî pişta xwe binhêre here beyin cerrahîsî ya ji nörolojî doktorê bira MR'a wî bikişînin fîzik tedavî doktorîye jî bira here cemwan و MR'a wî bikişînin bi MR da wî belî bibe derbasî bez bêjim xwe de şifa bide pirsa dawî ji Bilal Hoca bipirsim em Musa merheba gotiye ji Ercîşê Abdullah Çelik dibêje ji bo zarokan şîrê bizinan keçi sütü gotiye hem şaşna got herhalde dibe mazrara ve he antune yani vi havi me go îro rêviyê insana gişa di tevahî di nexweşî heyî ne were gavan nexweşî hebe demekî enzîmê gidhundirê rêviya di şîr parça bike yani ew proteaz enzîmê em pirjêr dibêje proteinê parçalamış dike qazeyin yani dihundirê nav şîr de ew ya ji bo parça bike kêm di ana di wextê me de di vî însanê me de belag sîstema me degiş bûyî wek berê namehe ancak heta du salî tu şîr bide zaroka hiştî du salî pêve ew şîrê tu vedixwe li canê te nêvî dimehe nêvî li canê te dike îltihab yani kêm vexwe çêtir daîmî ne vexwe çêtir heftê carekê şîr vexwe şîrê bizinê jêr faydayı ama zêdetir jêr zarar. Ez danim eja ew jî Bilal Hoca ew jî müsaadet ev jî verjim yani şîrê bizinê jî nêzîka şîrê diya insan e. Şîrê bizina loma ji zaroka ra baş ew gelek didinî tabii xeber Bilal yani tabii yani divê doktor qarar piştî du salî pêve ew enzîmê şîr perçe dikin nemadimîn şûna wî de mast kefîr Çetin başlar. Başız gerek spaskim ergoterapist Bilal Temel malava avaj bu agahiyoy heja şireteke ve iddiayı bu kurtasiye bestikarım bigrim. Yani em dibêjin ki gava xwarin baş bi xwarina te baş bi ne hewcî ilacê gava xwarina te ne baş bi hewcî ilacê yani fikramil servî hawî rasta xeber aweye inşallah herkes xwarina xwe muqatebeyên bêjin doçent doktor Osman Toktaş hem gerek spaskim hem agahiyoy tıbbi hem agahiyoy ilmi geleki baş û xweş bûn hem gerek spaskim malava ava serçava sersera gelek spaskim gelek teşekkür dikim ji bo programa te ji bo TRT em jî sê tişta vêjim got gelek psikolojiya wan baş ve gelek xwarina wan baş ve gelek hareket
İnşallah em bejin hareket jiyana xwe kêm nekin. Yusuf ji bo dengê te ez gelek spas kim mala tava. Piştî xatir xweş me dengê te xweş xelas bikin. Saata te xweş. Baş e em vê heftê jî hatin dawiya bernameya xwe hefteyeke de inşallah dîsemê sebt û lehdê li vê derê bin mêvan û mijarên cuda me li vir bin. û jî ji jiyana xwe hareketê kêm nekin mamosteyê me çawa gotin. İnşallah hûn baş bin dawiya wê heftê xweş derbas bê bi xatirê we. Menkir nekir çene bu Jiyanda jeberda çu Dilimin spota herya bu Evinde jeberda çu Kavereba min ronya min Dese khodereş min ke Kavereba min tarya min Vakti min amalezke Ez birevim harim evin narim Çarali değişsan heval ev yaminin Ez birevim harim evin narim Tuha baş bin here delalamin Ez birevim